Hayırlı kiş, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kiş bizning nani yıldızlarımız hem alarning atiyanileri. Haydagiz bir güçlü itib alkışlar biri gelir. Nişi keyiflerigiz? Keyiflerigiz yaxşı elbette. Indi nihayet mine ol kütüp alıngan gün kelip jitdi. Indi barımızda kütken aylar boyu äzirlengen 3-nji Balalar TMTV premiyası topşırуу tantanası yeniden özünün işiklerin açıp jibere. Indi hürmetli dostlar, bizning nani yıldızlarımız äzir. Popüler jırşılar äzir. Uyuşturucular äzir. Bartik bir gine sorau. Siz äzir mi? Aye. İşitilmisiz. Siz äzir mi? Elbette siz hazır bulsanız indi gırıf galetken taypılmışa bizning premiyimizni Kızıl Kalem'den başlap jiberimiz. Şulay etip Kızıl Kalem'ni aşık deyip ilan edemiz sizning güçlü alkışlarınız aslında. Bizning nani yıldızlarımız Kızıl Kalem'den uzurlar. Bunlar uzgaş özlerinin bulaklarını alırlar. Hem elbette bizning bilen birge mında Ostrov Sakroviç animatorları bizge yerdem edip dururlar. Şulay etip siz hazır bulsanız barımızda hazır. Hem biz Allah'a topşırıp Kızıl Kalem'ni başlap jiberimiz. Hem en birinci bulup şuşunda birige şakırıla. Ul da bulsa ihtibar Naile Slavina. Hem TMTV telekanalının direktörü Kadirova Liliye Damir kızlarga güçlü itib alkışlar berigeler hürmetli dostlar. Indi bizning Nailani barlık tamaşaçılarımızda bek yaxşı bile. Ol TMTV kanalında barışı Balalı Salyanka hit paradının alıştırgısız alıp barışlarının birisi. Şulay Minimiz Kazan 2020 jinguşisi. Minimiz Rossiya 2021 belgesinin giroinyası Grand Prix iyesi. Mine ol sahnede, mine olar biride özlerinin bulaklarını alırlar. Biz onların elbette kutlayız, tebrikleyimiz. Hem indi selamlar için sizni TMTV telekanalının direktörü Liliye Damirovna sizge topşıramiz. Kadirli balalar, kadirli etiyeniler, hürmetli tamaşaçı. Biz sizni ihlastan kutlayız. Hem bek şuat biz көрерге TMTV telekanalının unikal, muzikal balalar için tutturulgan proyektinde, balalar premiyasında. Balalarga ise biz oңuшлар tileybiz. Balalarını biz Allah verirse tatar tilin buğunlardan buğunlarga topşırışı, tuğan jırını, tuğan tilini popülerlaştırışı itip kurasibız kile. Hem zor oңuшлар tileybiz. Şulay yok bugün zalda bek köp etiyeniler, ebi babaylar, ustazlar. Biz sizge şulay yok bugün şın koңылдан rahmet etemiz. Çünkü siz tuğan tilge mehabbet terbiyelisiz. Siz bize bizning tatar jırına mehabbet terbiyelisiz. Bek zor rahmet sizge. Bunun için hem bugün her bala için bayram bulsun, her etiyeni için bayram bulsun, rahatlanıp yol itigiz. Bizning eli bek zor süyünüşübüz de var. Naile bu yıl tevgi tapqır tatar jırında katnaştı. Tatar jırının Moskvada Kreml devlet sarayında uzgan donlıklı tatar jırında hem iskitkiş motor çıkış yasadı. Moskva tamaşaçısın özüne gaşık etti. Hem tatar jırının donlıklı festivalinin laureatı buldu. Naile seni zor jingün bile kutlayız. Biz Naileni indi belekey birden mine şulay motor şeşkege evrilip barıvın küzetemiz. Bek şatlanabız anın için. Naile sen молодец. Biz seni kutlayız, biz seni yaratabız. Sen super. Oңuшлар sana. Zor rahmet Liliye Damirovna kutlayız. Nailani elbette alkışlar bulak etemiz. Eyin hafta şulay Naile yaş buluna karamastan popüler artistlar bilen bir retten Moskvada uzgan 23-nji Xalqara Tatar Jıra Estrada Festivali laureatı alkışlar. Bulaklarınızı topşırabız hem indi sahne ortuna uzatabız sizni. Biz dostlar olga taba devam etemiz hem jiratda Kızıl Kalem'de. Ol da bulsa Leyla Tayishova. Ol uzigna tugule etisi jırşı prodüser Ferit Tayishov bilen birge. Elbette güçlü alkışlarımızla bulak ettik. Türlü konkurslar laureatı Tefi Kids 2022 finalistkisi en yaxşı alıp barışı nominasyasında. Şulay yok Jalil Ukulları Xalqara konkursu jinguşisi Apuş studiyasının okuşusu. Elbette kino aktrisi jırşı anı barımızda bilemiz sosyal şilterlerden qarab yaratıp ulgirdik. Leyla Tayishova hem Ferit Tayishov. Alkışlarımızla jellemik elbette. Mana şu bulaklarını
topshiramiz Leylaga, ham endi sizning oilangizga zo'r rahmatlar, o'ngishlar tilaymiz. Leylaning ishi ko'p bugun shunga ko'ra sahna ortidan ozodib qolamiz. Endi biz qizil qalamni olg'a taba davom etib, shiratda bizning Aslan Mirg'ayazov. Shulay kuchli olqishlar ham ol o'zigina tugul, yumorist, jirshi olib boruvchi Ramil Sharapov bilan birga yana shu otlab boralar. Aslanni biz shulay qibarimizda bilamiz, yoratamiz. U endi ikkinchi Tatar gimnaziyasida, shulay arxitektorlar maktabida, muzikal maktabda bilim ola. Ko'pgina choralarda chaqirilgan maxsus qo'noq. Qani biz kinoaktyor bo'larak bilamiz. Uni biz olib boruvchi bo'larak bilamiz. Uni biz umuman olganda xarizmatikli yigit bo'larak bilamiz. Ham Ramil Sharapov. Mana ular birida Mina G'azabek tashab duet shab tandem shulay bit. Mana shu duetga biz hali Sharabız davomida da zo'rdan zo'r o'ngishlar tilaymiz. Albatta ular sizga hazırlangan bo'laklari da ularning yo'q tugul. Biz yilmayib fotoga tushdik. Ham endi kutik bardik ularning shu sahnaga yanadan aylanib qaytularini bugungi hali bayramimiz davomida. Zo'r rahmat sizga. Zo'r rahmat. Hazırlanırga biz sizni sahna ortidan ozodib qolamiz. Mana bu qo'llar qisishib har vaqtgacha. Biz davom etamiz hamshirotda bizning qizil qalamda Qozon biyu ansambli o'qituvchi yetakchilari Muravyeva Oksana Maratovna shulay ularga kuchli deb olqishlar bering. Ular endi haligi ansamblning o'rnak xoreografik studiyasi Rossiya shaharlarining xalqaro tubak festivallari ham konkurslari laureati turli shaharlarga borib endi bizning tug'an elimizni yoqlab bizning darajani tog'ida ko'tarib boshqa tubaklarga da yetkazgan bitta shab ansambl, shab kollektiv, shab turkum bunalar shab motor obrazlari bilan birga sizga endi yilmayib o'zlarining salomlarini yetkazarlar. O'zlarining bo'laklarini biz ularga albatta topshiramiz, fotolarga tushamiz. Aytingizlar, olqishlarni tog'ida ko'paytik hurmatli tomoshabinlar. Mana uning motor baxtli mezgillarning birisi. Zo'r rahmat. Biz olg'a taba davom etamiz. Ham shiratda bizning ig'tibor Aysel ham Anisa Mubarakshini Alsu Marat qizi. Aysel endi biz Quraychilar ansambli sostavida 2022-yilgi bolalar premiyasi laureati bo'larak bilamiz. Uning hisobida yosh bo'luna qaramasdan hatto endi hozirgi kunda 5 klip bor. Aysel bizning shahar ko'lam choralarning yosh chaqirlatirgan qonog'i ham endi shu Mungli Qurayning tovushin, motorlig'in mung'in bor jihonga taratuvchi bizning nani yildichiqlarimizning birisi. Albatta pul shobular kerak bunda, qutlovlar, tabriklovlar. Bunalar bizning bu yilgi jinguvchilarimiz ismini kirgan shu g'oila a'zolari. Zo'r rahmat sizga. Albatta olqishlaymiz, tabriklaymiz, ham sahna ortidan ozatamiz, ham davom etamiz olg'a taba. Shiratda Azaliya G'ilajova ham shulay o'zigina tugul endi jirshi Ilshod Safin bilan birga Azaliyaga kelganda u bizning vokal bilan shug'ullanadi. Xalqaro butun Rossiya konkurslar laureati, shulay qilib 10 yilga yaqin nafis gimnastika bilan shug'ullanadi. Uning hali shu yoshida birinchi sport razryadida bor. Bo'sh vaqtida o'qirga, bu yerga kitob o'qirga yarata. Mana ular hurmatli do'stlar, aydagi zalolarni salomlaymiz bizning shu bayram sahnasida. Rahim etingiz. Azaliya G'ilajova ham Ilshod Safin. Bugungi shoramizda ular sizga indirekt nomer hazırlaganlar ekan. Hazırlaganlar umuman olganda bugungi kech davomida biz endi shu ayberga shu so'rovga ochiqlik topirmiz. Hozirga aytamiz, fotoga tushdikmi? Yilmayamiz, kulamiz, shodlanamiz ham hazırlanirga sahna ortidan. Rahim etingiz. Davom etamiz olg'a topam. Hamda shiratda bizning Ameliya Fatkiyeva, shulay o'zigina tugul Anisa Fatkiyeva, Alyona Sergeyevna ham o'qituvchisi, o'zini Ilusa Zufar qizi. Biz albatta olqishlarimizni to'xtatmaymiz, chunki naqta shunday mezgil olqishlay turgan Ameliyaga kelganda xalqaro Rossiya ham respublika vokal konkurslar laureati shahar konsertlarida aktiv qatnashib ham ig'tibor 2021-yilda o'zgan Mini Miss baygisining prinsessasi. Mana ular bizning jinguvchilarimiz, mana ular bizning quvonishlarimiz deb aytgani. Albatta shodlanamiz, albatta yilmayamiz, suyunamiz. Hamida, hali bizning bugungi bayramimizning boshlig'ini biz sizga o'ngishlar tilaymiz. Olg'a taba kutasi nomerlar bor. Rahim etingiz sahna ortidan. Zo'r rahmatlar sizga. Biz davom etamiz, hurmatli do'stlar. Sizning kayflaringiz inshik. Kayflaringiz yaxshimi? Bayramshami? Alaysa bayramimizni davom etamiz. Ham qizil qalamga chaqirila
Әмина Сабирова, әнisi Сабирова Альбина Ирек кызы. Әмина бәлекәй шағыннан бик жырларға ярата, 4 яшыннан бирле сәхнәләрдә чыгыш ясыйм. Әмина инде ул республика һәм халыкара конкурслар лауреаты, шулай ук Минимис Татарстан 2021 Татар кызчыгы 2021 район этабында җиңүче. Бүгенге көндә Әмина бик яратып 21-нче Казан музыкаль мәктәбендә укый. Менә ул үзе матур күлмәк кигән, бу инде безнең иң елмаючы йолдызчыкларыбызның берсе. Шулай ук инде барлык телевизор караучыларыбыз бик нык яратып өлгергән, әле шулай ук балалы сәлән кит парадының алып баручысы. Алкышлар белән итәбез. Әйе. Зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде истәлеккә фотога да төшәбез. Безнең Остров Сокровищ аниматорлары безнең белән бергә шушында ярдәм итәләр. Без дәвам итәбез һәм кызыл келәмгә хәзер чакырыла. Ул да булса Әминә һәм Мәдинә Расуловалар. Аларга көчле итеп алкышлар бирик әле. Менә алар шушында биредә. Biz аларны барыбыз да бик яратабыз. Алар әле җырлаудан тыш профессиональ рәвештә фигуралы шоу белән шөгыльләнәләр. 3нче спорт разряды ияләре. Шулай ук шахмат уйнарга, рәсем ясарга, соло һәм дуэт җырларга алар яраталар. Менә аларны шулай ук инде без таныйбыз, без беләбез һәм инде аларга шушы бәйрәмдә чыгыш ясаганда уңышлар теләп, әлбәттә алкышларыбызны бүләк итәбез. Алар бит безнең нәни йолдызларыбыз. Әйе, рәхим итегез кызлар. Шушы бүләкләрне безнең иганәчеләребездән килгән бүләкләрне сезгә тапшырабыз. Без дәвам итәбез. Кызыл келәмдә хәзер чыгачак, шулай ук алкышларга кирәк. Ясмина Гарипова, әнисе Гүзәл Таһир кызы Гарипова белән берлектә алар безнең кызыл келәмнән узалар. Шулай ук инде әлеге чарага бик тә әзерләнгән безнең йолдызчыкларыбызның берсе. Ул 2нче тапкыр балалар премиясында катнаша, шулай ук Игорь Крутой академиясында шөгыльләнә. TMTV телеканалында балалы солянка парадан шулай ук алып баручылар рәтендә барыбыз да беләбез. Менә ул үзе ниһаять инде хәзер күрергә дә насыйп булды дисәк тә ялгыш булмас. Ясмина Гарипова һәм әнисе Гүзәл Гариповага көчле итеп алкышлар бирик әле, хөрмәтле дуслар. Менә алар безнең киләчәк дип әйтик әле Ясмина турында. Әйе, шушы бүләкләрне сезгә тапшырабыз. Фотога төшәбез. Остров Сокровищ аниматорлары белән берлектә иганәчеләребездән килгән бүләкләрне алдык. Һәм инде әле сезнең бик матур чыгышыгыз көтелә. Шуңа күрә сезгә уңышлар телибез. Әйе, сәхнә артына рәхим итегез. Менә шундый балаларыбыз булганда әлбәттә була. Без дәвам итәбез һәм хөрмәтле дуслар, иптәшләр, кызыл келәмдә Төхватуллина Алия, әнисе Төхватуллина Гөлназ Галәветдиновна белән бергә баралар. Алия TMTV каналында еш күренә. Шулай хит парадларда катнаша, хит парадны үзе дә алып бара. Иҗади уңыш конкурсы лауреаты һәм шулай аның исәбендә гомумән алганда төрле конкурслар, төрле фестивальләр лауреаты дигән исемнәре бик күп аның. Менә шундый матур күлмәкләрен кигән арча кызын без инде сәхнәбездә күрүебезгә нык шатбыз. Менә кемнәр алкышлый, шулар дөрестән дә хәзер шат икәнлеген күрсәтәләр, исбатлыйлар. Шушы бүләкләрне сезгә тапшырабыз. Кем белән Алия дуэт җырлар икән, без бүген беләчәкбез инде. Без дәвам итәбез һәм кызыл келәмдә әлеге мизгелдә Милина Хайруллина, әтисе Хайруллин Дамир Хайдар улы, әнисе Хайруллина Лилия Владимировна. Милинага килгәндә, ул инде сөйләшүгә караганда да җырларга беренчерәк өйрәнгән дип беләбез без аны, дип хәтерлибез. 2021-2022 елларда балалар премиясе лауреаты, шулай ук инде Мәскәү шәһәрендә узган халыкара вокаль бәйгесе җиңүчесе. Шулай ук әле быел да ул TMTV балалар музыкаль премиясын тапшыру тантанасында лауреат булды. Без тәбриклибез, без сокланабыз һәм без инде әлбәттә шушы йолдызчыкларыбыз өчен сөенәбез. Аларга зур рәхмәтләр әйтәбез. Бүгенге бәйрәмдә уңышлар телибез. Шулай әле Милинаны без бүген экранда да күрәчәкбез. Әйе, зур рәхмәт сезгә, сезне затып калабыз. Экранда күреп инде аның никадәр шаян кыз икәнлеген без инде шунда беләчәкбез. Кызыл келәмне дәвам итәбез һәм келәмдә Зилә Шабаева һәм ул үзе генә түгел, укытучысы Зиганшина Карина Марсовна белән бергә атлыйлар алар. Зилә безнең нәфис гимнастика буенча спорт устасына кандидат. Әйе, менә шундый төрле яктан ачылган, төрле яктан сәләтле балаларыбыз безнең бүген шушы чарабызда. Эстрада вокалы буенча 50дән артык Рәсәй күләм һәм халыкара бәйге фестивальләр җиңүчесе, Созвездие йолдызлы фестиваленең суперфиналисты Зилә Шабаева.
һәм инде әлбәттә укытучысы Зиганшина Карина Марсовна. Менә шундый үзегез кебек матур чәчәкләр кызыл келәмнән барганда. Менә шул елмаябыз. Зур рәхмәтләр әйтәбез һәм сезне сәхнә артында көтәләр. Шуны да әйтергә кирәктер сезгә. Димәк, хөрмәтле дуслар, безнең әле бар катнашучылар һәм кызыл келәм буйлап хәзер атлап барачаклар. Little Stars төркеме, аларга көчле итеп алкышлар бирик әле. Төркемнең җитәкчесе һәм продюсеры Зарипова Гөлнар Рафис кызы. Менә алар берсеннән-берсе матур, шибәр һәм инде кызыклы, шаян балалар. Алар инде Башкортстаннан килгән әлеге төркем үзләренең яраткан Нефтекама шәһәрен башка төбәкләргә дә танытырга дип килеп җиттеләр. Алар 2 елдан артык әлеге балалар бик актив рәвештә җырлар яздыралар, иҗат итәләр, клиплар төшерәләр. Шушы клипларын республика күләм телехит парадларда күрсәтәләр. Һәм инде без барыбыз да карап, сөенәбез, сокланабыз. Монда төрлесе бар, төрледән-төрле образлар, төрледән-төрле балалар. Һәм әйдәгез, без алар белән бергәләшеп хәзер фотога да төшик. Менә шундый Башкортстаннан килгән кунакларыбызга тагы да жылы Татарстан алкышларын күрсәтик әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу безнең Little Stars төркеме. Сезне сәхнә артына озатып калабыз. Рәхим итегез сәхнә артына. Без дәвам итәбез. Һәм чиратта Самир Губайдуллин. Үзе генә түгел, вокал буенча укытучысы Галиуллина Гөлнара Илдар кызы һәм әтисе Губайдуллин Рифкат Рәшит улы, әнисе Губайдуллина Алсу Рәшит кызы, яраткан сеңлесе Губайдуллина Сәйдә. Менә алар барлык гаиләләре белән, бөтен нәселләре белән чыкканнар шушында кызыл келәм буйлап бу дөрестән зур бәйрәм. Һәм инде Самир үзен 2 өлкәдә тапкан, ул да булса спортта, һәм шулай ук сәнгатьтә, һәм инде сәнгатьне ул өстен күреп, бүгенге көндә менә шушы балалар премиясе тапшыру тантанасында килеп җитте. Һәм инде үзенең матур җырын кем белән дуэт башкарыр икәнлеген сез тиздән күрәчәксез. Дөрестән бик озак кына әзерләнделәр һәм бүген инде сезгә күрсәтәчәкләр әлеге номерны. Менә шушы матур гаиләгә һәм аларның укытучыларына миңа калса бик тә җылы алкышлар кирәктер. Шулай аларның әле клиплары TMTV каналында әйләнә. Самирны уйна гармон дип аталган җыры белән барыбыз да беләбез. Һәм без дәвам итәбез алга таба. Һәм чиратта безнең Rayana Magic, ул әнисе продюсер җырчы Илвина белән бергә атлый хәзерге вакытта кызыл келәмнән. Шулай ук инде бик шук йолдызчыкларның берсе үзе дә бүген көн дәвамында блоглар төшереп, интервьюлар алып йөри. Тиздән инде сез әлеге интервьюны бәлки аның социаль челтәрләреннән күрерсез. Инде ул дөрестән дә 2 юнәлештә, музыка мәктәбендә 2 юнәлештә укый, эстрада вокалы һәм фортепиано буенча. Һәм әле шулай ук Рәсәйнең иң яшь профессиональ визажисты буларак та белерсез сез Раянаны. Менә алар биредә Rayana Magic һәм аның әнисе Илвина. Илвина, сез сиңа рәхимет. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә инде 3 ел рәттән без сезнең белән балалар премиясендә күрешәбез. Һәм елдан-ел бу проект матурлана һәм үсеш ала. Бу мөгъҗизаның сәбәпчеләре Барс Медиа компаниясе, TMTV телеканалы, проектның режиссеры Гөлназ Сафарова, сез тамашачылар һәм әлбәттә нәни артистлар. Бу позитив, ут, мәхәббәтле шараның гомере озын булсын иде. Һәм беләсезме? Бу матур сәхнәдә басып, йөзләгән тамашачы каршында минем әйтер сүзем бар. Бу ачылу һәм бик шәхси ачылу. Кешенең хезмәтен һәм эчке дөньясының матурлыгын вакытында күрә белергә һәм җиткерә белергә кирәк дип саныйм мин. Бу минем йөрәгемнән чыккан әни сүзләре. Бу залда Раянаның үги әтисе җан атып утыра. Һәм Раянаның тормышында һәм аның
ныклап атлап баруында ул бик зур роль уйный. Мин һичшиксез синең киң күңелең, эшкерсезлегең, тырышлыгың белән горурланам һәм сокланам. Мин бик рәхмәтлемен. Рәхмәт. Зур рәхмәт Эльвинага һәм аның кызы Раяна Мэджикка көчле итеп алкышлар биргәле хөрмәтле тамашачылар. Зур рәхмәт Эльвина. Үзеңә дә рәхмәт, Раянага да рәхмәт. Әле сезнең эшегез күп бүген шулай ук. Дәвам итәбез кызыл келәмебездә һәм тагын бер катнашучыбыз калып бара. Ул да булса көчле алкышлар белән каршы алабыз. Айза һәм әнисе Галиева Люция Рөстәм кызы шулай ук каршы алабыз аларны. Безнең кызыл келәмдә Айза 4 ел дәвамында Игорь Крутой академиясендә белем алам. Халыкара Казан сөлгесе конкурсы лауреаты шулай ук Кейсен Тауэл Созвездие йолдызлык фестивальләре лауреаты. Мәскәүдә узган Минимис 2020 конкурсы җиңүчесе. Минимис Татарстан 2020 җиңүчесе Айза шулай ук көчле алкышлар белән каршы алабыз һәм әле шуны да әйтеп узарга кирәк. Ул Россиянең топ 50 иң матур балалар исемлегенә кергән йолдыз чыгыбыз. Менә ул биредә хәзер барыбыз да аны күрәбез һәм аның әнисе. Алкышлар биргә кирәктер инде шулай бит. Чөнки алар шуның белән инде безнең кызыл келәмебезгә нокта куйдылар. Рәхмәт безнең Остров Сокровищтан килгән аниматорларыбызга. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, барлык безнең катнашучыларыбыз да кызыл келәмнән уздылар. Димәк инде шулай итеп, хәзер балалар премиясе тапшыру тантанасын ачык дип игълан итәбез.
Sina deşem Kullarını düşürgensin Uz-uzundan küllesin Şiklenesin Sürtünesin Şiddetlerinin sözlerin Kulağına illesin Sin batırda kuplu kış var Sina bir bütün dünyada dar Sina kıyaş kırda Canına uldurda Karanlığı kurdan var Sen sulu dağlarına değil İn sularına değil Duman bakarsın Kullarında bul Yüreğinde tut Sen duman bakar Sen duman bakar Sizning жылы күчле алкышлар. Казан ансамблі Туран Батыр. İyisenlermisiniz, sağlarmısınız, hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar. Selam Kazan! Biz sizni bu yılda maxsus balalar için uyuşturulgan dereceli balalar premiyasında selamlayız. Balalı Salyankı top chart neticeleri boyunca en aktif talantlı malaylar kızlar bugün bu sahnede çıkış yasayaşak. Onlar bilen birge siz tanılgan jırçılarını hem onların aziz, ijadi balaların kure ulaşaksınız. Leyla, eyteli mine, niye sen haman kul bulgap turasın ol? Kurdiler bitindi bizni. Bizni? Meni kursinlar deb bilg'im. Men Leyla Tayisheva. Ahem, ul Leyla Tayisheva. Şulay yok, şiber. Talantlı kızlarımızın birisi Naila Slavina. Emne bu şiber yigitimiz Ramil abi Sharapov. Min Aslan Mirg'oyazov. Ben aytam, kızlar yigitler, çıqqandan beri min de sen özimizni ayta yartı konsert uzap ketadi bo'lg'ayin deymi? Hali ko'pmi talant, ko'pmi kishilar chiqish yasamagan, menimcha konsertni boshlab jiberga kerak, shulay bit. Konsertimizni Elvira Kamatova hem onun oğlu Sultan başlap jiberirler. Kuchli alqishlar bilan qarshi oling'iz. Hayırlı motor işlerimizin izleyenlerimiz. Balaşağa güğerini gidir dardılar Baytan ile aşkını Işıp yol altında balaşak Düşlerge kire koyşak Balaşakın mizgilleri Mine bilen balaşak balaşak Düşlerge kire koyşak Balaşakın mizgilleri Mine bilen balaşak Atlar kütüp bazlar saklap Uyutken sabı şahını Sağınam birlikte sağınam Balaşak dostlarımı Balaşak Düşlerge kire koyşak Balaşakın mizgilleri Mine bilen kolaşak Balaşak Düşlerge kire koyşak Balaşakın mizgilleri Mine bilen kolaşak
Koytamın günde düzümnün Doğan sabı şağıma Qayta bula iken bitu Üçten hıyal adında Balaşak balaşak Düşere kire koşak Balaşaklı mizgilleri Mini bilen kolaşak Balaşak balaşak Düşere kire koşak Balaşaklı mizgilleri Mini bilen kolaşak Balaşaklı mizgilleri Mini bilen kolaşak Bizim bilen kolaşak Elvira Hamatova hemen oğlu Sultan. Sultan'a 9 yaş. Sultanға 9 yaş, tam bir kul şabı geldi. Evet, mında. Көп mü talantlı balaları eymi? Şadı mı sizge? Şamı işağına. Qarады. Aslan, келеді mında. Мен айтым, qarап тұрамда, бүгінгі шығыш ясый тұрған балалар арасында көп mü talantlı balalar var. Kim көп mü жеңу яулаған, kimnin көп mü грамотасы, kim көп mü talantlырақ. Mine, олар арасында ең кім екен, Қойсы mine talantlырақ, mine неше ғашықларға? Соң әйді өзлерінен сұрайбыз, әнелерінен. Yok indi, yok. Özlerinden sıramayacağına, şıpırtkına. Sen beni anlaysan ayma, şıpırtkına. Biz kim көп mü kazanışlar yollаған, bana bilirge tiyiş olacakbız. Bir kim bilirge tiyiş tügül. Нешік сұру олай? Nişik. Ну biz senin bilen, aslan. Tayini agentlar bulacakbız. Agent, kaminde kimnin көп mü gramatası var? Kim көп mü titulga iyi? Mınsın barsında bilecek, biz kaminde konsert ahırında en talantlı balanı belgileyecekmiz. Anladım. Bizge olaysa hazırlık yolgan pasportlar yasatırga, şit il banklarında şotlar aşarga, şpion çimadanların satıp alırga, hem mıyık yapıştırırga kirek bulaşak. Молодец, коллега. Bizning agentlar öz işlerin başlap jibere. Menimcha, qo'l çabırga kerak. Ham sahna biz turinde. Ish bola etiyanisi. Munglı, jırlı gayle. Rafina Ganyullina ham Razil Kamalov. Onlar bilen birge bugün sahnede onlarının ulları da шығыш yasar. Süleyman bilen Oytuğan'ı kışlı olguşlar bilen karşı alır dostlar. Koyu urman, yeşil urman, girsem adaşam sıman. Şu sokmaklarda yürüsem uçrarsın gibi kaman. Uçraştıkta ayrılıştık, şu urman boylarında. Sağlınudan gazizlenip, sin gene uylarımda. Uçraştıkta ayrılıştık, şu urman boylarında. Sağlınudan gazizlenip, sin gene uylarımda. Uylarımın ağlağanda ağaçlarda tın kalgan. Senin suyu mehabbet ol, beni sağışta salgan. Uçraştık da ayrılıştık Şu urman boylarında Sağınudan gazizlenip Singide boylarında Uçraştık da ayrılıştık Şu urman
Kibik mımınarım Şolurmanlarga girsem Kömeler idemi şadılıkka Yüzlerini bir göresem Hoşlaştıkta ayrılıştık Şolurman buylarında Sağınudan gazizelenip Singene uylarında Hoşlaştıkta ayrılıştık Şolurman buylarında Sağınudan gazizelenip Singene uylarında Sağınudan gazizelenip Singene uylarında Singene uylarında Singene uylarında Tam taram 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 tam tam taram tam Şusunda para bizikir bulmayayım mı? Oralı bittiler bular. Rahmet olsun şulacılık kabul ettiğinizge. Eli birinci tecrübeleri. Zor rahmet. Oy, oy malatsi. Şundi şatlandık. Meytem jırları bitkençi bütün bağları çıkıp bitser arıydı diyeyim. Oy, bütün kalmadı mı sizden? Yok, elige şuşulay. Yarı, Rahmet olsun. Dolu sastaf bile. Aslan bilen yüreklerimiz düp düp itip dura. İn bir şılganı üzüm buldum. Meytem miniki tügülmeyken. Şaşıda miniki tügüleyeyim aslan. Yarar nerse. Evet deyip. Sile? Рамил абый, әйт әле, бу тормышта кемгә яшәү кыенрак? Ир атларгамы, әллә хатын кызларгамы? Әйтәм мин сезгә хәзер. Кемгә яшәргә кыйнырак? Әлбәттә, ирләргә яшәргә кыйнырак бу тормышта. Хатын кызлар аркасында. Минем бабай әйтмешли, тыңлаптыр. Менә Ходай Тәгалә иң беренче дөньяны яраткан. Аннан соң бераз ял итеп алган. Шуннан соң гына Ходай Тәгалә без мужикларны яраткан. Шуннан соң тагы ял итеп алган. Менә шуннан соң гына, сез хатын кызларны яраткан. Менә шуннан бирле Ходай да мужик та покой күргәне юк. Әйе, кул чапсалар да әйбәт була. Әреле. Син хамма мине әллә нинди сораулар белән аслан башымны әйләндерәсең. Досьелар ничек? Досье без бит агент. Досье туплану план буенча әйбәт бара. Син әйтмешли, әнә теге ике хатын кыз аяк астында буталып йөрмәсә, тагын да әйбәтрәк булыр иде. Нинди хатын кыз әле ул? Ләйлә белән Наилә инде. Асла. Кызларга ла әйтәләр инде. Менә залда кара әле. Күпме шибәр матур кызлар утыра. Апайлар, залны да бит 80% хатын кызлар тутыра. Без аларга гомер буе рәхмәтле булырга тиеш. Алар монда булмаган булса, залда 6 кеше утырган булыр иде. Әй, үзегезгә кул чабыгыз әле. Аслан кул чаптырыйк. Залда утырган барлык иратлардан бу алкышлар сезгә. Рәхмәт булганыгыз өчен. Әле безнең Аслан сәхнә артында да күпме талантлы кызлар, Кара әле кемнәр генә юк. Кемне чакырабыз әле анда бүген? Хәзер чыгачак җырчы кызларның досьелары. Үлесә Хуҗина. Күп санлы вокаль бәйгеләре лауреаты. Татарстанның атказанган артисты һәм Амелия Фатхиева. Күбара халыкара Россия күләм һәм республиканың вокаль бәйгеләре лауреаты. Мини-мисс Татарстан 2021 бәйгесендә республика принцессасы. Моның кадәр булгач, минемчә, җылы көчле алкышлар белән каршы алыйк.
Adova ergeç çirestene Umarza yaşığa parağız Umarza yaşığa Umarza yağa Umarza ya suza Umarzaya biktiz Üzüp çığa Bigazgına yeşi durayım Umarzaya biktiz Başın azgayı Umarzaya sulamayım Yok min yeşeridem Jeyasavşı Zor şeşekler bilen şıyılır Yok min ülmesidem Umarzaya kübük Umarzaya gebek Yok min ülmesidem Umarzaya gebek Umarzaya gebek Yok min ülmesidem Umarzaya gebek Umarzaya gebek Спасибо! Құралы, Аслан. Менә монда доскада язылган Амелияга 12 яш. Ә хәзер чыгасы егеткә 10. Ул Арсен. Ул җырчы Ринат Атайның улы. 12 яш, 10 яш. Икесе дә иҗатны ярата, икесе дә сәхнәне ярата. Теоретик яктан карасак, Амелия белән Арсен ир белән хатын булып китеп, җырлы гаилә булып гастроль турында чыгып китә алар. Менә шулай була инде ул. Кызларга агент эшен тапшырсаң. Бир монда досьеларны. Безгә мәгълүматлар әйләнештерер өчен түгел, ә бүген иң талантлы баланы ачыклар өчен кирәк. Мин үскәч точно сиңа кияүгә чыкмыйм. Метер. Аллага шөкер. Гафу итегез, тамашачылар. Безгә концертны дәвам итәргә рөхсәт итегез. Сәхнәдә Ринат Атай һәм аның улы Арсен. Каршы алыгыз. Ay, quyosh, yulduz
Калып түгелсә йөрәктән Югалма, югалтма үзеңне Концерт кып торса ярада Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Концерт кып торса ярада Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Исемең җанымны тапларлык Нахака төрсәләр бер вакыт Язмышның бу керле уянын Булмаса һич кенә туктатып Югалма, югалтма үзеңне Концерт кып торса ярада Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Юлыңны дәвамлы итәргә Иң соңгы сулышын алганда Көч ал син өметтән үрелеп Бары тик югалма, югалма Югалма, югалтма үзеңне Концерт кып торса ярада Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Югалма, югалтма үзеңне Концерт кып торса ярада Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама Алга бар, артыңа карама Бик зур рәхмәт. Ой, Ринат Тей һәм Арсы Сабухан. Кил әле монда, кил әле монда. Синең дә аппаратың эшләми әллә? Син тоже Арсиннан курыктыңмы ул? Мәйтәм төннә килеп чыкты, әйме урамда кайтканды. Мощный бер рэпер дип торам мин аны. Әле мәйтәм сәхнәдә 3 кеше чыгыш ясаган кебек, әйме? Ринат Тей һәм Арсен. Өчесе дә татар түгел кебек. Әйдәле без синең белән балалар премиясының партнерлары турында әйтик. Партнерларын күрер өчен игътибар экранга киләле монда. Игътибар экранга. Ага. Оештыручылар Барс Медиа компанияләр төркеме, TMTV Татар музыкаль телеканалы, Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре, төп генераль партнер Казанда балалар һәм яшүсмерләр җиһазларын җитештерүче Бишек компаниясе. Йокы татлы булсын өчен Бишек кирәк. Турыдан-туры трансляцияның генераль партнеры Яхын. Яхын һәр вакыт янәшәдә. Партнерлар Техцентры Сатранс, официальный дилер КамАЗ, Кукмара Металл Саудсаба заводы акционерлык җәмгыяте, Бик зур сәүдә үзәге, Сокол балалар футбол клубы, 3 яшьтән 10 яшькәчә балаларны өйрәтәбез. Беренче бушлай тренировкага язылыгыз. Безнең белән бул, уенда бул. Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты, сыйфатлы сөт билгесе, Каләм Канц, канцелярия һәм көнкүреш товарлары, Остров Сокровищ, нәниләр өчен
Зур уен мәйданы, күңел ачу, күп кызыклы уеннар, тәҗрибәле аниматорлар. Һава, зәвыклы, матур шарлар һәм фотозоналар. Сезнең бәйрәмне үзенчәлекле итәбез. Саф, татарча балалар интернет радиосы. Мәгълүмати партнерлар. Төп мәгълүмати партнер Татарстан дәүләт телерадио компаниясе. Ышанычлы рәсми партнер Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы. Глянец партнер Сөембикә журналы, Ялкын журналы, Матбугат.ру, Татар Today сайтлары, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, Известия Татарстана. Ey kulda şapsalar bir. Kulda şapsalar. Ras деген әлі. О, сразу тауышы да шықты. Бүгін енді премиямыздың генераль партнері ол Бишік компаниясы. Һәм Бишік компаниясы білесіңіз келсе, бүгін балалар караваты ойната. Концерт вақытында сізге не ішлерге керек? Шушы бірінші үліш барғанда, бір куплет болса да Бишік жыры язырға керек жәмәғат. Бұны бірінші үлішті язасыз. Тәнәфіс вақытында файдағы тартмаға тегі шиғырларыңызны саласыз. Һәм енді екіншіліште жеңушіні белгілейбіз. Концертқа билет тұтып келсәгіз, карават білән қайтып кетіп бола. Ол шабырлықта. Әйме, шығышымызды девам етеміз ме? Әйе, біз балалар премиясын дәвам етіп, шираттағы кешкіне жыршыны сәхнәгә дәшәбіз. Азалия Гыйләҗева, бик күп вокаль бәйгеләр җиңүчесе. 10 елга якын нәфис гимнастика белән шөгыльләнгән һәм матурлык бәйгесендә катнашып, беренче вице-мис титулына ия кыз. Һәм инде ул шулай ук бүген кем белән чыгыш ясый дип уйласагыз, инде танылып килгән җырчы егетебез Илшат Сафин белән чыгыш ясаячак. Каршы алабыз. Исәнмесез, дуслар, исәнмесез, кичәбезгә рәхим итегез. Буш китмәгез әле үзегезгә, шатлыкларын алып китегез. Исәнмесез диеп киләм сезгә бүләк итәр өчен җырларым. Шул кадәрле якын дускайларым, сезгә генә илтә юлларым. Sağınıpları giyilem sizge dostlar, sələm bir bələ qaylardan. Şol qədərli yaxın dost qayları, izləsəm də indi tapılma. İsənməsi deyib giyiləm sizge bulaq itər üçün jırlarım. Şol qədərli yaxın dost qaylarım, sizge gənə ildə yollarım. Hürmetli dostlarımızı alkışlarımızı bile getiren. Şöyle bular, ele bular, bulmay kalmasa bir gene. Kişimizin yaptığı mizgilleri, iste kalsın neyde gamirge. İsənməsiz deyib biləm sizə bulaq itər üçün jırlarım. Şol qədərli yaxın dost qaylarım, sizə gənə ildə yollarım. İsənməsiz deyib biləm sizə bulaq itər üçün jırlarım. Şol qədərli yaxın dost qaylarım.
İlşat Safin Azale Gıylejva. Konsertimizni Sherif Janovlar ailesi bilan davom etdik. Gulnaz, İlsur, Mintimir, Asılbike, Sherif Janovlar. Qarshi olinglar. 5 minutta eli ütmegen üzülüpler kile küresi Mizgilge de gitme yanımdan Yaratan bitsini bilesin 5 minutta eli ütmegen üzülüpler kile küresi Mizgilge de gitme yanımdan Yaratan bitsini bilesin Kıkşağan biz var yattandan İlişken biz işik şulay Elle indi ikimizge Bir yürekni bulgen Xuday Allah'tan sizleri bile Kungel tuğan bizleri taşkın Bulup ömür boyla Dur devleşim yakla uyasın 5 minuta eli ütmegen Üzülüpler kile küresin Mizgirge de gitme yanımdan Yaratan bitsini bilesin 5 minuta eli ütmegen Üzülüpler kile küresin Mizgirge de gitme yanımdan Yaratan bitsini bilesin Давай, Бибис, скоро, хоп! Давай, давай, давай! Uyanamın kışağında Nazlanamın sulışından Şu şımatır dünyalarga Benim için sen bit tuğan Bir bəxit durmuş boyla Birgə adlav sizning bilan Rahmetli mi Xudayıma Şunday suyu nasip etken 5 minutta eli ütmegen Üzülüpler dile küresin Mizgilge de gitme yanımdan Yaratan bitsini bilesin 5 minutta eli ütmegen Üzülüpler dile küresin Mizgilge de gitme yanımdan Yaratan bitsini bilesin Mizgilge de gitme yanımdan Yaratan bitsini bilesin Kazan! Haydagiz başlayamiz. Bekzor Azmat Qozon. Gulnaz Sharifjanova. İlsur Sharifjanov, Asılbike Sharifjanova. Mintimir Sharifjanov. Patron. Başımı iyi. Başımı iyi. Uşağınız. Abbasya, biz bir kolay repetörümüz gittik. Sen repetitsiyada yok yin. Al kolumda kızım, beni kaşını, al kolumu. Bular yıklısı kile уже mında günü boyu. Hayda, вот, mene. Bekzor Ahmet. Bağlar için sağ olsunlar, selamet olsun. Alkışlarınız bilen Sherif Janovlar ailesi Rahmet. Bekzor rahmat. Bitti Ay, gayda, детский мирға. Ay молодцы. Ой, так. Birinchi. Прием. Menikinchi. İkinci. Birinci munda, sen koyda. Qozonda qo'ya. Sen qo'ya. Hey, Men munda. qo'yasin. Ha? Shu navigator ishlamay oxiri seni. Hola. O, selam, agent. Nastaqallar. Birinchi, ikkinchi, men uchinchi. Oh, maytam, seni tanimadılarmı ol? Bir kimde ko'rmadimi?
Yok, meni bir kun tanımadı. Fayda iki kişi güne seyirsinip koradım. Teki baytam, neste? Rossiyadagi shencha kishi kim ol? Bilmeyim. Kak bilmeyim. Kimsin ol? Priyom deydi tuğumlusun baya. Men Ha? Subhanallah. men de şpiyon. Meni de o'zingizdan qoldirmag'iz. Menda butun ma'lumot bor. Mana super ko'zlik. U tilasa kim turida to'la durust ma'lumot bera oladi. Kiyasingda qaraysan. Sharapov Ramil, 32 yaş, yumorist, jurshi, qay bir vaqt qiziq shoirni. Jırlava şamallım. Tak. Shinnesta. Meni ne balna vay? Sahna ortuna qaralabay. Shirasta kim shaganda? Qo'y ol. Aysel mübarek şuna. Altın Kurayşılar ansamblinde eskitkiş itip Kuray'da oynay. Indi 5 klibi var. Elduki Kurayşılar stüdyasında bilim algan. Bugün balalı premiya laureatı. Ой, красаветка, Николчапис. Ой, промайда, агилар баратрыз. Ой, пожалуйста, рахимет, мадам. Кетtik kalsaydı. Ой. Güller çeşek atсын үшін, бәхет шатлық артсын үшін, әни керек. Иң қадірлі кіші жерде, әни демек. Aysel! Min aytam. Ayselnes benefis. Ayda basıp tırıgalı. Mut bizge de bir nastalakmaz mı? Karalı. Onun konsertine gelin kimi gaymi? Subhanallah, artist bulsan şundi bulurga kirek ol. Este. Ramil abay. Oslan ayta,
kızlardan yakışagen çıkmaydı. Ağit, şpiyon. Әлі ол kızlardan енді әйбәт шпион шыққанын білмей. Менің қатынын айтайым. Балыққа барып үлгірмейсің, әйме? Уже көл янында отырып тұра. Қатын білін, менің малай, не повезло оның қадар. Зато менің білесің, менің яратқан теща біле повезло. Теща менің шундай әйбәт, 9 ел тұрабыз қатын білін, әйме? Бір қонаққа келгені жоқ. Бір қонаққа келгені жоқ, потому что бізде яшай. Benim işler de var ahırı. Sıypasan da gitmiyor bizden. Nesden de dälşi. Min oldağı jırşı kız turunda tulu dasiye topladım. Fayılını açam. Kilelim de. Fayıl. Nokta. Aha. Koy ol fayıl. Сабирова 8 яш, 4 yaşından birli sahnelerde çıkış yapsın. Bu Respublika hem Halkara konkurslar laureatı. Minimiz Tataristan 2021. Bugünkü günde Emine Bek öğretip 21. Kozan Müzikal Mektebi'nde okuy. Bir yolu 2 yönelişte bilim ala. Vokal hem fortepiyano. Emine 4 yaşından Igor Kredo ismindeki akademiyanın studenti. Kileşekte Emine Jirlov ile birge televideniyada topşırılar hem konsertlarda olup barışı bulurga tili. Все, bizde oturasın. Kul çavup karşılığız Emine Sabirova. Haydi. Şaşakılık madalya çıktı bizge. Gittik. Buradan şup. Kayınlarım. Tuğan diye kayınlarım. Kayınlarım gitken sayın. Yine kul ise kalan. Ağlımның tire yağın. Kayınlar bize falan.
Subhanallah. Ой, молодцы. Ой. Ага. Это başıyız. Tarakil. Aziz. Молодцы. Брат, тегінде бар еді. Бар. Молодцы. Әмил апай, Нәрсе? миңа әниләр шундай навороченный уенчик алдылар. Суткышка тыгып бызландырасын, алып ватасын, жебеге ишкілі бір формаға жиып була. Һәм шулай бесконечно. Ойыншықты. Ол анаңның деге ойыншығы фарш деп аталмаймы ол? Менің хатын ерте біле екідан тұрада ішке барғанда моторым қойткаш мен сен ашарға пішірем деп деге фаршны алып қалдыра. Как іштен қойта, диктораның гіл баш ауырта, міскен фарш өзінің вақытын күтмеше керекіріп отыра ол жүріна. Шулай дүрткен хаманда теге котлетні көргенім жоқ. Сырым әлі, сізде де шулай бар мұ міне? Құл чабығыз әлі, қайсы қыз... Мен аңладым қазір, ярты зал иратлары аш қалған екен. Да. Нәрсе? Минем әнем кебек. Әнейінде шулай ма? Әйе. Рамил абай, әнишек инде ул? Ничек, өскәш білірсің, әйді дәшті девам етеміз. Мен уйнамайм. Мен инде ул яштан шыққан. Мен балалар премиясын алып барам. Хөрмәтле тамашачылар, каршы алыгыз. Балалар премиясын күп санлы бәйгеләр лауреатлары. Минимис Татарстан 2022 җиңүчеләре профессиональ рәвештә фигуралы шоу белән шөгыльләнүче кызлар Әминә һәм Мәдинә Расуловалар дәвам итә. Әминдалар Башкортстаннан килгән кунаклар Алмаз Айдар Юнусовлар белән күземә күренә ди. Yıl артынан yıllar үтсә дә, гомер йомгакларын сүтсә дә. Күңелегез калсын яшьлектә, гомер урталары җитсә дә. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Дусларыгыз, якыннарыгыз, сезне һәрчак хөрмәт итсеннәр. Артаңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Багышлана бүген тик сезгә, ихлас сүзләр, матур бүләкләр. Киләчәктә тормыш юлында, көчләр бирсен шушы теләкләр. Итегез бергә. Гомерегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын,
молодцы прямо. Ой, көзіме көріне деп тұрам. Үртәуіне стақалы. Алла, корал, тек романтик прямо. Кора, рәті біле бара. Ой, молодцы. Subhanallah, maşallah. Biz şunay kıtıp kına тұрмыз. Әминә һәм Мәдинә, Рәсуловалар. Ура! Құтлаймыз шын күңелден. Sizge de mıyık yapıştırgamısın o? Бұл çabıygal özlerine. Ay молодцы, hem olmaz. Зур рәхмәт, Қазан. Yunusовлар. Пока-пока. Ya. Ömріңіз болсын бәхетлі. Әлі нәрсеге үмітlerini basıp тұрдылар, ақыры табаны көргеш. Әйтем, менің yanında ышқылы берейлер. Azak тұрғаш кына кетті. Сен менің қолымда нәрсе екен білесің бұл. Сен әзді беззвучный дамарлы бүгін. Бұл Оқмара сауыт саба жетіштірген әймі Оқмар брендлі табалар. Кімдер қолланғаны бар құл чабығызар? Самый. Мен көптен түгілгені алдым тоже. Нормальный таба. Итлері де биттемді шыға. Саңға қалып қайтсаң, қатын түбәңе мініп тұрса, шешкісі да шықмай. Шондай нормальный. Қаралы. Siz ғайлада 4 мейлі 5 болдыңыз менде. 4? 4. Қаралы. Сіздің ғайлада ең тыңлай тұрғаны. Bir қашанда синамай, bir қашанда ақырмай, әнің әйткен сөздеріне 1 минуттан ішлеуші кіші бар ма сіздің ғайлада? Var. Кім ол? Әти! Дұрыс ол. Қатын қызға сөз айтып қара, ләйме. Мыйықлабы тоже елмайып мына қазір. Біз сенің біле ләйлә, интерактив ясыйбыз. Мен білем, қатын қызларалар бек эмоционал, ұзал қызларны көрем мен. Залда мужиклар бар му ол? Понятно. Қазір бұлай ішлейбіз. Ирлер білемесі ясыйбыз айырым. И қатын қызларныкі, и шағыштырабыз. Ирлер, мен бір екі іштегеш, хей деп тау шығарыңыз алынука. Итак, бір екі іш. Қоя ұяндығызсыз. Мында шол ішреттегіне мужик бар ақыры. Камшаткаға қырау соққан ақыры. Ирлер, бір екі іш. Қол шабығыз енді приятны болсын. Көрдің? Мына қазір қатын қызларны текшіреміз да. Мына ирлерден мәхабет қаты келді ме сізге хай деп. Сіз аларға қаршы еттіріп, мотор еттіріп, бүтін мәхабетіңізні қозғалтып, мына бұлай еттіріп, хай түгіл, ча-ча. Деп айтырға тиіс бұлайшақсыз. Ну-ка, 1-2 үш. Ей, жан кесеккейім. Сенің тұршашан қозғалғаншы. Лучше өзіңізнікі. Лейлайымы тегі фирменнені. Деп қышқырамыз. 1-2 үш. Болды, все. Шоның білен концерт тамам деп айттыды. Нәрсе? Мұнда халық әзір, кімді шақырамыз қазір? Концертімізді девам етіп, сахнеге Шулпан Юсупова хаманың әнесі Илсияр Юсупованы шақырабыз. Ой, жылы кіші алқышлар білен. Қаршалық ұслар. Ал егәлі табаларына әйді. Ой, мұның қадар қол сапқанлары yok әлі. Әйді. Шығалар. Ой. Sen suğundayla iğnele Bişik jarını jırlap günler boyu Biz üskende kütken dilmere Biz bir
kişi bala üstügen keybiler Digüsmedi girgün boşanda Bezen keynin bir şatlığıydık Bir kaygısı buldu koy şapta Biz üskende kürme barışımına Kürgenen keyğemer eşirde Unutmamız enkeymekesine Rahmet yavsun varsın eşirden Biz bir şey bağlamızdık enkeydiler Digüsmedik dirge kuşakta Biz enkeydik bir şadıydık İş kaygısı bulanır kuşakta Hazırında jitken balalar biz Konaklına yanında Enkeylerinin yüreğine Yakşılıklım sıygan varsıda Son aklına Enkeylerden kürgen izi gelir Enkeybizini sünden alıp koytkan Süzün suvunda yuvan ineler Enkeybizini sünden alıp Sen suvunda yuvan ineler Татарстан Республикасының от қазанған артисткасы Шулпан Юсупова һәм аның әнисе Илсияр Юсупова. Рәхмәт Казан. Так. Так. Ha, koy indi ol. Koy ol. Ağın, tağın. Tak. Birinci. Sen koyda ol. İkinci, birinci munda. Koya. O, sen işe birisin anda. Kim hazır sahnede çıkış yapacak? İhtibar ekranға. Көрәте koyыры. Ясмина Гарипова, 9 яшь. Быйыл ул икенче тапкыр балалар премиясендә катнаша. Игорь Крутой академиясендә музыка белән шөгыльләнә. ТМТВ телеканалында балалы солянка тапшыруын алып бара. Ясмина Спортсандом халыкара музыкаль бәйгесендә катнашып, лауреат исеменә лаек булган. Фортепианода, флейтада уйнарга өйрәнә. О, ну-ка, кулсабыгыз әле. Ясмина Гарипова бүгін ямлы түркібілін шығыш ясыяшак. Бұл чабып қаршалығыз. Кеттім мен. Sen
yanlarında seni sağınğan sayın Can dostayım min sandıgaş sen kayın Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayın Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayın Zor rahmet. Yasmina Garipova. Alkışlar. Zor rahmet. Neydi motor Kabul etip alışışı şişeklerini. Alkışla bağlayıqalı dostlar Yasmina'ni. Alğa tabasına icraat olmuşları tilep kalabız. Yerdemin tigişi. Bunu alkışlar bilen uzatmışı bulmayı bulay bulgaş. Ede tağın bir tapkar matır itirip başını yiyeriz. Yasmina Garipova. Hem yemli Türkmen. Zor rahmet dostlar. Hayırlı kiş, hürmetli dostlar, yaratkan tamaşaçılarımız. Endi tağın bir jırыбызны sizge bölek etesimiz kile. Taң jırı. Күдәрелә томан, бишек жарасыман. Ağlamam dağlar atkanıda. Dağlayım dağına jaran, doğan yakılan mulan. Şanlap şişmeler ağanda. Dağlayım dağına jaran, doğan yakılan mulan. Şanlap şişmeler ağanda. Bolaşağım ile yemle ineş kule. Jilekli olanım hoş ise
Seni de gene yaşaysın Tuğaylarını giysin Sularını da yüzün Seni de gene yaşaysın Ağdılqınlar oynay Көңіл сөйніп туймай Тәуге нұрлар күлге себілі Талпындырдан ишік Көзім яшір бишік Тағын сені де сенде тибірәлі Талпындардан ишік, төзім яшәп ишік, тағын сені де сенде тибірәлі. Туғайларыңа кезік, соларына езік, сені де гіне яшайсың. Seni de gene yaşaysın Seni de gene yaşaysın Yemli Türk'ümü. Zor rahmet Oo Bizge de var Allah zor En güzel tabrikat Yemli Türk pul şamı gelir. Yemli Türk'ümüne. Zor rahmet Дайте шуму. Красаветка. Yaptı vagon işigin, topmu yazak tişigin. Temperaturная моя, симбит көңіл бишігін. Yaptı vagon işigin, topmu yazak tişigin. Температурная моя, симбит көңіл бишігін. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Симбит знаешь, я такой. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Симбит знаешь, я такой. Оставь покой. Не волновай. Оставь покой. Ой. Уйлары һәр шак туры, почти как кояш нуры. Ашты булды казбыты, ул бит мәхәббәт торты. Уйлары һәр шак туры, почти как кояш нуры. Ашты булды казбыты, ул бит мәхәббәт торты. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Майлиман тормош юлан, бутин барычын тызын, Мин сізденер бі қызға, менлекенер бі қызын, Жырлы укызын язын, айырмай үрдә қосын, Оның қошлары тұташ, оның мыйығы ызын, Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Красаветка, не волновайся, оставь меня в покое. Симби знаешь, я такой. Оставь покой. Красаветка, не волновай.
Минем досьеда булар юк иде. Менә шулай. Җырым минеке бүләге Асланга. Пока. Запети. Ләйлә, нинди досье ул? Нинди чемодан? Сахна артында шышы пошире. Сыйла кызрук. Юк, бер нәрсә дә юк, бирмим. Бир. Ярамый. Бир. Бу сиңа сюрприз. Нәрсә анда? Андама. Бик зур сәүдә үзәгеннән бик матур күлмәкләр. Сөйгәннәрегезгә бүләк әзерләргә вакыт җитте. Төрле төстән, төрле размердан, төрле бәядән. Затлы кием, арзан бәя. Бик зур сәүдә үзәге, бик зур сәүдә мөмкинлеге. Барысы да бар. Күрсәтимме? Юк, рәхмәт. Сәхнәгә хәзер кемне чыгарабыз? Сәхнәгә хәзер Татарстанның ат казанган артистын Ләйсән Гимаева һәм аның олы кызы Таңсымын чакырабыз. Каршы алыгыз! Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны.
Шулай балаларымызны әйбәт һәм яхшы күңелле кешеләр итеп үстерергә. Татарстанның ат казанган артисты Ләйсән Гимаева һәм аның олы кызы Таңсылу. Ләйсән Гимаева һәм Таңсылу, мин сезгә поздравление несу. Ой, молодцы прямо. Ой. Алар белән саклана. Мыегым ча башлады бугай. Килел монда. Теге ни? Хәзер кемәл ул? Азат Фазлыев белән дуэт җырлый торган Алия турында нәрсә әйтә аласың? Менә нәрсәләр. Алия Төхвәтуллина, 8 яшь, TMTV телеканалында балалы солянка тапшыруын алып бара. Аның клиплары TMTV Туган тел телеканалларында еш күрсәтелә. Ул Спортсанды халыкара музыкаль премиясе лауреаты, творческий успех бәйгесендә дә катнашкан. Үскәч балалар табибы булырга хыяллана. Ой, алкышлар Давид, килел монда брат. Акробат, димәк сәхнәбез түрендә Алия Төхвәтуллина һәм Азат Фазлыев. Каршы алыгыз! Исәнмесез? Күзләрен карасы бигрәк сагындырды, ышкыннары йөрәктә ута яна. Şiirlerinin şiittizin şiigip şilkenlerime Işam senin yanına Şiirdə, buranda demim, bir nəsədə tutma yollarımda. Yürek siyürek tulgan Işam senin yanarına. Şiirdə, buranda demim, bir nəsədə tutma yollarımda. Yürek siyürek tulgan Işam senin yanarına. Min seni жанашым yılmayıp karşılarmın, yağımlı karışlarım irkeler. Yaratkan yürekler hiçiksiz kavuşsalar Mehabetke yuppit dolu kirteler Şiirdə, buranda demim, bir nəsədə tutma yollarımda. Yürek siyürek tulgan Işam senin yanarına. Şiirdə, buranda demim, bir nəsədə tutma yollarımda. Yürek siyürek tulgan Işam senin yanarına. Haydi güzel bir gelin Azam Hər yaratqan porda ayrım bulğan çaqlarda bizning kibik sanaymi minutlarni. Sağınımına tüzü bir işik bulsa da Bir gidip alırız yarılarını Şiirde, buranda değil Bir nesede tutmuyor arımda Yürek siyuge tuğan, ışam senin yanarına. Şiirdə, buranda demim, bir nəsədə tutma yollarımda. Yürek siyuge tuğan, ışam senin yanarına.
Бұл Шабиғали Айдагізәлі Алияға кешілі алқышты. Ой, рахмет біз. Күштірек. İsenlermişsiniz, hayırlı iş kazan. Жырлыйбыз ма біргелеп? Аллаға шүкір сүйіндірелер. Бик батыр талантлы балалар өсіп келе. Инде мотор, ұзын ғымырлы болсын талантлары. Әйбет, аларның инде келешекте зур сәхнелерде, зур артистлар болып, қар бірсін көріге насip болсын. Кетті келесі жырыбыз. Сіздің ішін біргелеп, сен қалдырма. Кеттік на бірге! Ой, Азат, Фазлыев! Ай! Рахмет, Бекзат. Азат, молодец!
Молодец, bir beş numara. Allah kostümlerin itirafı. Sinikine jitmeydi. Ha? Sinikine jitmeydi. Var minikine jitmi. Allah öydüm. Azat abinin kostümü matur. Biz mındı formu bilen kışkını şangışı oyuk. Yarar. Varmadınız mı öyle? Duymadınız mı? Duymuyorsunuz indi akşağız tülengen bit. Yarar. Öydüm. Ormasınlar samıgılamını naylay mı? Şiir yazırgan unutmağız. Blow it up, that's how we ball out. Throw it up, watch it all fall out. Blow it up, that's how we ball out. Strip clubs and dollar bills. Still got my money, still got my money, still got my money, still got my money, still got my money. Still got my money. Watch it all fall out. Watch it all fall out. All I see is signs. All I see is dollar signs. Money on my mind. Money on my mind. Watch it all fall out. Watch it all fall out. No girl can't tell me about my mother. 16 shot we go longer than a ladder. Them no fit talk but the real done that up. Body in a pot, them a bun like grabber. No boy can't diss me or my mother. Around here ain't safe, everybody need armor. 16 shot we go shot at any bladder. No girl can't tell me about my mother. 16 shot we go longer than a ladder. Them no fit talk but the real done that up. Put body in a pot, them a bun like grabber. No boy can't diss me or my mother. Round here ain't safe, everybody need armor. 16 shot we go shot at any bladder. Ataklı Todus Balalar Büyü Türkümü. Eyde güzel tabrikat kol çabı gele. Oy rahmet Toduslarga. Sizin nişik keyifler. Bu yaklar Nihal. Bu yak Kamçatka. Qarab turam da sizning de keyifleriz eybet akırsı. Yılmayıp kına uturalar. Temli küşteneşler, piraşkilar aşadığız mısın? Şeyler içtiniz misin? Malatsı, indi biz de ekirtingine siz de kirip urnaşığız. Konsertimizni, premiyimizni devam etip, mine sahnemiz türüne hazır şakırası kile. Raifa Manastırı kırıyında urnaşkan Uşiliş şakirtleri. Şıpşın Tatar yigitleri İlya, Dima, Nikita, Maksim, Ivan, Alexander, Misha, Alexander, Vitali, Kirill hem Gülnaz Sultanova. Hoş alabız. Yazgı tevge güller Uyana yıkıdan Barıp jitsin sina İngadi tilekler Kıyaşını karşılap Dualarım kılam Gökyüzü Allah'a
көкке аша Алланың рәхмәте Күңелгә тоташа Бакаштай теләкләр Җирдән күккә аша Алланың рәхмәте Күңелгә тоташа Йөрәгем пердәсе Ачылыр җилфердә Колачлап булмаслык Чиксез бәхет теләп Бала чактагыдай Тын калыр бар җиһан Әнигә сыйынган Чакларны хәтерләп Бала чактагыдай Тын калыр бар җиһан Әнигә сыйынган Чакларны хәтерләп Күз яшьләре белән Алылыр дугалар Раббымның рәхмәте Сагышкан аралар Шушы мизгелдә Сарылып күңелгә Йөрәгем ярасы Туган җирдә Илназ Султанова. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде шулай ук әфәрин егетләргә җәмәгать. Шыпшын урыс егетләре булып, ничек шәп иттереп, татарча, үзебезчә җырлап бирделәр. Кул чабыйк әле. Алкышларлык бит Аслан. Бүгенге матур концертыбызда нинди генә мәктәптән, кайсы гына училищедан чыгыш ясамыйлар. Менә синеңчә Аслан, Казанда иң шәп мәктәп нинди ул? Иң идеаль мәктәп. Нинди була? Иң идеаль мәктәп ул дәресләрсез мәктәп. Минемчә хәзер дәрес эшләргә яратмаган балалар сиңа кул чабырлар. Әле иң күбе әти-әниләр кул чабып утыра. Аларның да эшлиселәре килми икән, әйме? Кил әле. Әйдә без тикшерүне дәвам итәбез. Идеаль балага тукталыйк әле. Тасия кайда? Экранда. Экранда. Кил. Хайруллина Милина, 10 яшь, балалар премиясында 3-нче тапкыр катнаша. Ул бик күп вокаль бәйгеләр җиңүчесе, гран-прилар иясе, Уфада узатырган Идел татар башкорт җыры премиясе лауреаты. Ул катнашкан, бүләкле урыннар яулаган бәйгеләр, фестивальләр, Созвездие йолдызлы, Балачак җыры. Милина бөтен эшне бик тырышып башкара һәм һәрвакыт беренче булырга омтыла. Кул чабыйк әле. Аслан, кил әле. Димәк, безнең сәхнәдә кем? Милина Хайруллина. Кем белән чыгыш ясаганы бераз гына сер булсын. Үзегез танып белерсез. Кул чабыгыз.
халық жыры Милина Хайруллина. Subhanallah, мен сізге айтқаным бит. Кім білән шығыш ясар деп, міне Қазан бию ансамбліне да қол шабы келі. Милина Хайруллина, рахмет. Өзің гіне барып жейті аласың ма? Келелі демесіні затып қоям. Әйтеттігінде барады. Симонда мұнына иләмін қызлары затып ерем бит әлі? Әлдағы номерда нинді гіне жырлар яңырамас. Сізнің иқтибарығызға попури тәқдим етеміз. Попури нинді гіне попури бит әлі, ол тамашашылар әзір мекен? Нық бүгін міне шынды рәхет тамашашы менім шайында папкыны тұтмеш айтып болмай. Сәхнәбіз түрінде Бах музыка ойын құраллары ансамблі, жетекшілері Илназ Бах қол шабабыз. Бірме ойын құралларында Рамиль Бах, Марсель Бах, баянда Камиль Бах қаршы алабыз.
Бақыттин инструменталь ансамблі табыралғы жиғалы жабағар. Қайырлы кештер! Шын болса ғымырға бір бола Сен менің нақшымды жан кесе Сен менің бақытым, бақытлы қар күнім Сен керек, сен керек, сен керек Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғыма Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғыма Сулаған хауадай сен керек миңа Мен сенсіз бір ялғыз жанғыма Сен керек шуны біл, сен керек әр мезгіл Мен сенсіз сағышлы жырғына Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек әр вақыт, сен керек әр қайда Сен керек әр сағат, әр минут Минутлар қай шақта, сағаттай тұйылса Шул шақта сен гіне юқта юқ Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сен керек, сен керек, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Мен сенсіз бір ялғыз жанғына Сіздің жылы күшлі алқышлар Татарстан Республикасының атқазанған артистлары Илназба һәм Гүзәл Идрисова. Ең зор рахмет, ең зор рахмет. Бұның қан екірім бір қаяқ ұшаққандары yok әлі. Зор рахмет, Hasan. Рахмет сізге. Оңышлар, әлі табалар апшықтың дейіп тұрам беңа. Болды. Бек зор рахмет, келік зәлімінді. Тұттыраларда шығаралар шул табан. Тұттыраларда шығаралар. Менем шәмәйтен бүгінгі концертіміздің, бәйреміміздің едегі спонсорларын барлап кетейік. Иқтибар экранға, менем yanға келегіз. Оештырушылар Барс Медиа компаниялар түркімі, TMTV Тотар музыкаль телеканалы, Тотар радиосы радиостанциялар шілтері, төп генераль партнер, Қозанда балалар һәм яшүсмірлер жиһазларын жетіштіруші Бишік компаниясы. Йоқы татлы болсын үшін Бишік керек. Турыдан-туры трансляцияның генераль партнері Яхын. Яхын, һәр вақыт янәшәдә. Партнерлар, Техцентры Сатранс, официальный дилер КамАЗ, Кукмара Металл Саудсаба заводы акционерлык җәмгыяте, Бик зур сәүдә үзәге, Сокол балалар футбол клубы, 3 яшьтән 10 яшькәчә балаларны өйрәтәбез. Беренче бушлай тренировкага язылыгыз. Безнең белән бул, уенда бул. Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты, сыйфатлы сөт билгесе, Каләм Канц, канцелярия һәм көнкүреш товарлары, Остров Сокровищ, нәниләр өчен зур уен мәйданы, күңел ачу, күп
кызыклы уеннар, тәҗрибәле аниматорлар. Һава, зәвыклы, матур шарлар һәм фотозоналар. Сезнең бәйрәмне үзенчәлекле итәбез. Саф, татарча балалар интернет радиосы. Мәгълүмати партнерлар. Төп мәгълүмати партнер Татарстан дәүләт телерадио компаниясе. Ышанычлы рәсми партнер Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы. Глянец партнер Сөембикә журналы, Ялкын журналы, Матбугат.ру, Татар Today сайтлары, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, Известия Татарстана. Бітті де мені. Қойып тұрайым әлі. Көті мұның қадар ауыр көтерге рамимиңа. Алла, батығына иіліп, ұштаңына кетмезін. Келігіз әліміндарақ, артқарақ барабыз. Бұларының айрым концерт бар ақырыз. Қоян сызғыра деп тұрам. Так, сіз енді аңлағансыздар жәмәғат. Біздің концерт барышында біз әйткенек конкурс болашақ деп әйме. Хатлар, шиғырлар бик көп келген, біз ең-еңнәрін сайылап алып, һәр бірімізде бірнеше шиғыр бар. Шуларны оқып барған дәуірде, қайсы шиғырға ең көп алқышлар яңғыраяшақ, жеңуші шул болашақ. Әйінді бірінші орынны белгілер үшін ғұмумен башта шиғырларын оқып шығабыз. Қайсы қыз башлай? Әйден Наиля, сен башлап жібер. Тыңлайбыз. Бала белән концертка килеп, балачакка әйләнеп, бишеккә дә салдылар, бүләкне дә бирделәр. Премиягә лайык булып, караватны да алып киттек. Җырлар җырлап булдырмагач, йоклап була хырылдаш. Зәмирә. Менә бит, Так, әйдә син укып кара хәзер. Әлли-бәли дәүтә, кызым йокыга китә. Кызым йокыга киткәч, әннәсе дә ял итә. Айгөл Зигандирова. Алка, Так, Лейлүш, әйдә син. Әнкәй мине моңлап килеп, йоклат әле бишегеңдә. Бүген никтер сабый бала булып, тибрәләсе килә әле менә. Айгөл! Икенче рәт, 9-нчы урын. Менә бит. Әлегә безнең шигырьгә дә теге уртача гына кул чабу әйме. Так, әйдә дәвам итәбез. Там бер шигырь бар синдә. Субханалла, матаса шинени булган бу. Әлли-бәли бәү итә, улым йокыга китә. Матур төшләр күреп ул, зур булып үсеп җитә. Сандугачым, бол-болым, йокла минем күз нурым. Матур төшләр күрерсен минем иң батыр улым. Аллаху, Аллаху, кәҗәләрне тауга ку. Кәҗә талны ашасын, улып йоклый башласын. Йоклый улым төш күрә, көлә, күккә сикерә. Имеш аны әтисе, учти иттерә. Мөршидә Күкмара. Мин йоклап киттем бугай. Мин йоклап киттем. Так, синдә шигырьләр бетте, әйме? Бетте, Аслан, синдә бармы әле? Әйе. Менә бу минемчә теге әйбәт кенә кул чаптылар. Синеке дә йоклата торган. Әйдә. Бишек кроватлары бик матур, бик җайлы, бик зауыклы. Менә хәзер зур хыял белән яшим. Бишек кроваты миңа ләксен дип. Улымны, кызымны йоклаттыр идем шунда. Бишек җырын җырлап, бишек компаниясына көндә рәхмәт әйтер идем. Низамовлар гаиләсен зурлаган өчен. Эй! Кайсылар уянды ул? Так, Лейлүш, синдә бармы? Бар. Әйдәле. Әлли-бәли бәү итә, кызым йокыга китә. Кызым йоклап зур үсә, аннан мәктәпкә китә. Кем язган? Зәлия, 21-нче рәт. Зәлия язган булган. Һәм миндә бер шигырь калды. Мин укып чыга алсам, Субханалла, почеркы. Врач язган бугай бу бишек җырын. Әллә миңа рецепт язып биргәннәр. Әнкәй мине моңнар килеп, йоклат әле бишегеңдә. Бүген никтер сабый булып, тибрәләсе килә менә. Читтә торсын онытылып, шаулы тормыш мәшәкате.
Orta kalsın ağırlıklar, tibret eli. Enemine. Kim yazgan? Yazılma. Kim yazganın yazmaganlar? No ortından karasan JKH'sı jibergen ahırı JKH. Mine benim en kızıga tokta sırrı geldi. Kim yazdı bu şiirini deysem, hazır bütünüsü kütere başlay. Yok, siz yazdınız mı? А şimdi докажете? Ha? Bilet? Sizniki neydi bilet bu? Niye bizning konsertga bizning konsertga ekan? Sizniki mi bu? Ey Xudoy, qo'l chabi gal o'zini. Yari, vaqtni so'zmaygina, menimcha, tak. Eng ko'pi nima bilasiz? Bizning mana ish shiirga begaybat qo'l chapdilar, aymi? Birinchisi mana ikkinchi o'rindan boshlaylik. Ikkinchi o'rin endi u bizning tak, narsa ikkinchi o'rin Ko'kmara Metal Savod Saba zavodundan Toba bilan bo'laklanan Ko'kmara zavodida yasalgan qalin stinali savod savada әзірленген rizqlar har shaq tamli ham foydali Ko'kmara vaqt bilan sinalgan savod saba deyilgan. Başta sponsorlara qo'l chabamiz. Tak, mana mana qo'l chapdilar, tak. Bizning sening shiirlaring esda qoldirdimi? Qaysini qo'l chapdilar? Tak, mana ham menimcha mana hozirgina o'qigan shiirni shu apayga men birga sahnaga chaqirasi kela, mana Ko'kmaraning bir tabasini sizga beram hozir. Qayda ekansiz siz? Kassirro. Sen meni ne volnovay? Taban ketgancha shiq davay. Qaysisin bir? Mana bitali. Optim. Tekesinmi? Ey şu zo'r salaksa. Ey can kisakkeyi. Bu şuşa baba sizga tamli ettirib quymoqlar pishirgizaliymi? Qo'l chabi gal o'zina bir. Звезда прямо. Polüşidis tağı gibi qo'llar bo'lg'ay. Tak, minsi bo'ldi. Tag'in kim o'qiganda qo'l chapdilar? Senikini xatirladi, eslatdik. Tak, qaysi qizniki sizda? Tak, seniki kim yalanda? Sen o'qiganda mana. Nizamovlar oilasi. Nizamiyeva Güzel degan 18-rat. Tamir Ko'kmara tabasi. Yüzünüz çıkmasanız tabanı 18-ratga jibaram. Hey qorali taba degan shaba kelatigi. Ey, zinhar g'ayishliklar to'xtatmasin. Qo'l chabi gala. Bu sizga Temli ko'shtanashlar bilan bek zo'r rahmat sizga. Endi Mayla hozir birinchi o'rinni belgilar vaqt yetdi, sen esingda qoldirding bu. Mana eng zo'r shiir ol. Eng birinchi jenguvchini beriga chaqirgani, ul da bo'lsa Ko'kmara Baba salakmasa-da Mirshida pang chaqiramiz. Mirshida degan. Qayda ekan? Mirshidush, moya dush. Endi mana bizning Beshik kompaniyasidan shusha karavatga loyiq bo'lgan jenguvchimizni biriga chaqiramiz. Leyla qo'shilali. Hamida sahnamiz turina esenlarmisiz? Ko'kmaradan qadar keldingizmi? Sezindim men. Konsert qarorga keldingizmi? Bolalarga chaqirdik. Aytgan bo'lsangiz o'zimizda kelaylik sizga. Yalar. Hem indi sahne turine chaqıram hozir. Dirsanda Beshik fabrikasining yetakchisi Ibragimov Lenar Faruqovni rahim etingiz. Hayda güzeli. O'rtani ochib. Yilmayib turig'iz xo'jasi shusha. Xayrli ish qozon. Siz bolalar, etiyanilar, bibobaylar. Men shusha sahnaga chiqishim bek shod, shusha bayramga chaqiruv qilishim bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat aytayazim kela Bars Media kompaniyasina. Chunki bolalar talantli bo'lsin uchun Bars Media kerak, yiqi tatli bo'lsin uchun Beshik kerak. Aytib ta ko'rsatdilar.
Hürmetli dostlar, bizden kampaniyada kibitler Kukmara rayonunda var, Bitreş rayonunda hem Orşa şaharında. Şolay yok Kazanda kilip qarya alasız biz kravatlarını yasayız. Nоворожденныйlardan başlap 18 yaşa kadar. То есть onlar dağın şolay yok jaqlay ala. Bizde şolay yok var. Kravatlar, matraslar, постельный белье, матрасник, полный комплект alıp kite alasız. Hem topşırasım kile jinguşiga sertifikat. Eyde güzel. Bu karavat mıydı bu? Ay bir şey de yapma. Eğer şolay Kukmara'nda alıp kite alasız. Kulçak. Oy rahmet. Çok da güzel. Sizni uzatıp koyabız. Allah'ın rahmet. Oy men sizge kınlaşamelu. Bir şey de yapma. Elimizde Eyttiler bit. 18 yaşka kadar dedi kravatı. Так что onda yatsanız nek 18 yaşınıza geri kaytacaksınız. Kol çabı geldi. Aferin. Ballarga mı ne? Ora güzel. Bir şey de papa gitmi bulak bitirdim. Kol çabı geldi. Big zor rahmet sizge. Kol çabamız. Mene, gördünüz mü? Hıyallar şıngaşa. Dilesen barsı da bula. Indi motor konsertimizni devam etip sahnede nefis gimnastika boyunca sport masterına kandidat. Xalqaro hem Rossiya ko'lamida o'zuvchi 50 dan ortiq bayge laureati hem Grand Prizyori Евровидение 2018 bolalar baygesining milliy soylab oluv turi finalisti Zila Shabayeva hem tanılgan kompozitor, muzikant Tatarstan Respublikasının ot qozongan san'at ishliklisi Elmir Nizamovni chaqirib qolamiz. Qaşamız. Şiller ise sular ağa Kıyaşlı ay alıştıra Kaydadır gale türene Yıldızları ağıtıra Balıklar kile, balıklar kite Tamamla yollar adaşlara Emet yıldızı yaktılığından Köngel türende balkıştıra Tura yollar, ural yollar Ayıra hem kavuştıra
Sizning жылы, күчле алкышлар белән Зилә Шабаева, Илмир Низамов. Менә бит. Ай, менә бит. Бул чабый әле табыркат. Дөрестән матур булсын дип җырлаганнар, шундый ис китмәле матур булды. Менә бишек җыры итеп җырласаң да була, Аслан. Әни генә ишетә күрмәсен инде моны. Николай дисең? Ну, әни шулай яңа матур җырларны ишетеп, миңа кичтән җык алдыннан җырларга ярата. Сең әйбәт бит инде, Аслан. Әйбәтен әйбәт. Тик йоклап китеп булмый бит. Иртән торасы бар, ә ул җырлый да җырлый, җырлый да җырлый, җырлый да җырлый, җырлый да җырлый. Аслан, кил әле минем яныма. Мин сиңа шуны әйтәсе килә. Әниләребезнең кичкенә вакытта бераз кадерләрен белеп бетерә алмыйбыз. Әниләр бит алар. Безнең иң газиз кешеләребез. Иң якын кешеләребез. Әниләребезнең тырышлыгы белән, әниләребезнең сабырлыгы белән күпме бала зор уңышларга иреште. Шулаймы? Менә залда утырган барлык балалар исеменнән хөрмәтле әниләребез, сезгә зур рәхмәт әйтәсе килә. Рәхмәт безне дөньяга китергәнегез өчен. Рәхмәт безгә биргән назыгыз өчен. Ходай кушып, сезнең битегезгә бер кашанда кызыллык китермәбез. Инде алдагы чыгышыбыз да әниләр турында булыр. Инде менә матур итеп сәхнәбез түренә чакырасы килә. Башкортстанның Нефтекамск шәһәреннән килгән танылган Little Stars балалар вокаль төркеме һәм татар эстрадасының популяр артисты Илнат Фәрхуллин. Каршы алабыз. Кайтып килик әнкәйләргә. Хәерле кичләр. Çiçeklerini şeyip bağla, yıldızlarını, kıyaş ayını bulga tutup, ışık bayılır idim erkeksin yanına, başını yer idim baba senin alda, alkışlıgan erkeklerge erkeğimini bitişilerin über idim. Yürüp kayıtlı kuşağına kerevine Erkeğimini itişlerin überidim Yürüp kayıtlı kuşağına kerevine Arayırak kayıtlı bulmayı erkeklerge Bana uylar dolan yurttan negizlerle Dünyamı şehirden sızıp, çitke koyup Kayıtlı ilik ənkəylərgə Ənkəyimi bitişlərin übəriyəm Yıvrıb kayıtlı kuşağına kadar gider Ənkəyimi bitişlərin übəriyəm Yıvrıb kayıtlı kuşağına kadar gider Hürmetli etiyeniler, isen sağ bulgan bağlarımızın iyiliklerini görüp, rahat durmuşta, matur durmuşta yaşarga nasip etsin Huday Teala. Selametlikten, isenlikten ayırmasın birikisi degen. Enkeyler, sizin alda başlayalım. Бүтән булган чәчәкләрне җыеп алып Йолдызларны, кояш айны кулга тотып Ачып кайтар идем әнкәй синең янга Башны иеп идем баба синең алда Әнкәйемнең битешләрен үбәр идем Yıvrıp kayıtlı kuşağına kadar gider
bayıtıp kuşağına Kerer gider Yürüp bayıtıp kuşağına Kerer gider Yürüp bayıtıp kuşağına Kerer gider Rahmet kızım Neftekamız şaharını alkışlayık hali Başkırıstan'dan kelgen balalar Zor rahmet. Nişe keyifler? Siz orada kaçtalı? Yok mu? No küveleksiz bu mevidinde. Gerek mi yok mu? Diana Farholli'ni çağırayım mısın? Yok mu? Yok gerek mi yok mu? Nöfsü alkışlarga tiyiş bitiysiz, hürmeli tamaşaçılar. Koyasın hala kızım. Koya. Kübelek. Muzikani da jiberseler. Şiriyesleri tugarak O şaşırda kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Süyübüller kirek Bol çekimgedir bulek Kubelek, kubelek, kubelek Eyde, bir, iki, hey Kubelekler günleri kıstadiler Uzak yaşayanları bik sirek Gülden gülge siyinip konup yaşı Kubelek, kubelek, kubelek Ulan! Kalırsın mı yanımda Nazlanıp kuşağımda Kubelek, kubelek, kubelek Senin şeylerin öter Nazlı kınların beter Kubelek, kubelek, kubelek Birga koşularız al Bizim bilen Kubelekler günleri kıstadiler Uzak yaşayanları bik sirek Gülden gülge siyinip konup yaşı Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler günleri kıstadiler Uzak yaşayanları bik sirek Gülden gülge siyinip konup yaşı Kubelek, kubelek, kubelek Şube Kubelek Kubelekler günleri kıstadiler Uzak yaşayanları bik sirek Gülden gülge siyinip konup yaşı Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler günleri kıstadiler Uzak yaşayanları bik sirek Gülden gülge siyinip konup yaşı Kubelek, kubelek, kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Diana Farholina Todos büyüklerimiz rahmet Ben İllat Farhulli
Sina kildiler. İlnat Farkullin. Diana Farkullina. Mine kızıkla paklon yasırız, tagın da fotoğraf şavaşaklar. 100% aynen. İlnat'ını sahneye çıkarsan bulaygına kırtıp jiber bulmuş şu. Belki kiri çıkmasın, tutup duruguz. Mine İlnat'ның şunday tegi jırlauı yarar eymi? Kızlar yigitler hareketini itiranın tegi. O menimше çıkkanda oqtay kişi bilan seneşem degende başta repetitsiyası. Yarar, konsertine devam etemiz. Siz nerse şart tutup çıktınız? Jırlar jırladık. Silegenlerini siledik. Bularının bir oynaysaları kile. Azalda ballar var mı ikensin? Kulşamığız. Oynaysanız kileme. Beydem oynaysanız kileme deganeyim bütün etiyeniler utura. Haydak zılay işleyimiz. Tek ayrım kızlar komandası bolsun ayma. Leyla bilen Naila biz yigitlarniki tek mındarak basala. Zalны ikiga bölemiz. Oyunның tertibi mındayrak. Bir iki tigeş. Şarını düşürüp jiberemiz ayma. Şar Kamchatka'ga kadar barıp kaysı komandanın hem şar kiri kilip bizgelegeyken şol komanda jiңeşek. Hazır mısınız? Kaysı komandanın tomaşaçıları özlerinin komandasını janata eken. Tek kızlar komandasını kim janata? Kim bizge? 32 yaşıma yetip şargan ettim. Tek olay şey biz bir iki tigeş şarını jiberemiz. Hazır mı? Bir. Malşek uydu. Bir. İki. Üç. Jiberdik. Jiberdik. Kamchatka'ga kadar bunda tugul tiginde. Tiginde. Hayda davay. Gittik gittik. Gittik gittik. Hayda. Hayda. Aslan. Bizdeki var amara var. Baya. Hayda tizrek tizrek. Barana bizdeki kaçıp gitti mi? Giri jiberigiz. Kişeri sonra. Jiberigiz, jiberigiz. Kızlar haydagiz. Teginde. Şarlar Haydagiz bölümsü biz karşına. Hayda hayda apelsin. Haydagiz. Haydagiz. Tizrek tizrek. Tizrek tizrek. Haydagiz. Aslan bartışı bal. Alsınlısın. Alsınlısın. Bayağı jiberlesin. Bayağı jiberlesin şirana. Aferin. Aferin. Mında mında mında. Atınız bizge. Bizge veriniz. Ya. Gel jiberiniz haydi. Aslan. Al Ayla al. Bir tane kıtkalıyım. Bir tane topla. Ben birinci. Yok. Şingdek. Uğur şimdi. Ay. Uyana kadar şulay bit. Kızık kınamısın. Kulmegimni şundi taslap, kabırga arasına kıstırıp kaldır. Bizimizge kol çabı gelip biraz bu sada bala şaka bulurga gerek. Keyifler heybetlendi. Şundi küterinki keyif bilen. Leyla Tayışıvını sahnede kaldıralım. Şolay bit. İyi mi? İyi. Biz gittik kol çabıgız. Neşedir bu? Esenmisiz, hürmetli dostlar, nişi haller?
çakdan birli Minga homan sirli Koytavazlar koydan yangıray Ormanlardan kupme min izlegen idim Kavuşumunu kimsin kovatılay Belirge tillep de sirini bilmiybiz Sin homanda sirli bir avaz Hey, hey Bəxit kibik sirli koytavaz Belirge tillep de sirini bilmiybiz Sin homanda sirli bir avaz Hey, hey Bəxit kibik sirli koytavaz Жүлләр яшілігінде Доллаға йөгірдім Мен оны хаманда тұталмайым Баладай күңелін Бары бір мәттен Сірінің жауабын таба алмайым Білерге тілеп де Сіріңні білмейбіз Сен хаманда сірлі бір ауаз Hey, бәхет кебек серле кайтаваз Белергә теләп тә сирне белмибез Син һаманда серле бер аваз бәхет кебек серле кайтаваз Ufuklar yağından Bik uzak izledik Ol bizni şakıra şekilli Шатлыклы авазның ерақларға киттем Кайтаваз булуы күңелле Белерге теләп тә сиреңне белмибез Син һаманда серле бер аваз Hey, бәхет кебек серле кайтаваз Белерге теләп тә сиреңне белмибез Син һаманда серле бер аваз Hey, бәхет кебек серле кайтаваз Бәхет кебек серле кайтаваз Син һаманда серле бер аваз Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Минем бәләкәй йолдызчыгым, Рәхмәт яраткан кызым Ләйлә Таишева! Һәм минем әтием Фәрит Таишев Ура! Рәхмәт бик зур. Рәхмәт кызым. Киттек Хәзер хөрмәтле дуслар, минем бу сәхнәгә чакырасым килә. Минем җаныем, бәгырем, сөйгән ярым. Нәкъ менә бу кеше миңа 4 бала бүләк итте. Һәм нәкъ менә бу кеше аркасында мин 20 елга ипотека алдым. Һәм нәкъ менә бу кешене мин шиксез яратам. Каршы алыгыз, Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты Ладыш Нигъмәтҗанова.
Şalımların sıska tuğum gelir Sağış saldın yüreğime Karşına elip Karıptırım kar üstüne Uşak yakkanına Hiç şana almayayım kamam Seni tapkanıma Karıptırım kar üstüne Uşak yakkanına Hiç şana almayayım kamam Seni tapkanıma Şunay bir dostlar. Karıptırım kar üstüne Uşak yakkanına Hiç şana almayayım kamam Seni tapkanıma Karıptırım kar üstüne Uşak yakkanına Hiç şana almayayım kamam Seni tapkanıma Hiç şana almayayım kamam Seni tapkanıma Әнигем! Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Ландыш Нигъмәтҗанова! Рәхмәт. Рәхмәт достlar. Рәхмәт. Нәрсе? Аниматор инде минем, име? Әйе, дип әйтерим атаң мында шу. Сәлам, Фарид. Мындара килик әле. Минем әти белән әни бер-берсен бик яраталар. Шуңа күрә безнең гаилә бик зур һәм тату. Би, әйе кул чабыгыз. Дөрестән дә бик яраталардыр шу. Яратмаган булсалар 4 бала булмаган булыр. Нәрсе? Әби 4нче бала каюм тугаш, әти белән әнигә люстра бүләк итте. Люстра. Нигә люстра? Белмим. Төндә дә сүндермәгез. 5 бала карар хәлем юк диде. Минем шәгы сездәге прогресс белән 2 люстра кирәк буган. Ладно. Карале Лейла, син әле 4 бала, 5 бала дисең, минем анда сәхнә артында беләсең килсә. 55 бала көтеп утыра. Һәрберсенең чыгыш ясыйсы килә. Чиратта кем әле безнең? Чиратта кем? Самир Габайдуллин. 10 яшь. Ул 2 юнәлеш буенча зур уңышларга ирешә килә. Спорт һәм сәнгать. Самир халыкара җыр бәйгеләре лауреаты. Ага, димәк, Самир Габайдуллин хәзер сәхнәгә чыгачак. Син беләсеңме, кем белән ул дуэт җырлаячак? Мин әйтәм, халыкта көтеп утырадыр. Самир бүген Ришат Фазли Ахметов белән дуэт башкарачак. Каршы алабыз. Әйдә. Birsin күзләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Birsin күзләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Ара якын түгел, сине көтә күңел, кайчы иркәм, кайчы яныма. Ара якын түгел,
kayçı yanıma. Dağın kildi yazlar, meni son kim nazlar, mon sulanıp ketken çağında. Dağın kildi yazlar, meni son kim nazlar, mon sulanıp ketken çağında. Yürek nişik tüzer, Ulu bit ümit üzer. Sen katmazsan erken yanıma. Yürek nişik tüzer, ulu bit ümit üzer. Sen katmazsan erken yanıma. Qabat kiyte qozlar, köpte tügel yazlar, жылы yakta alır kışlarlar. Babat gider kaslar, küpte tügel aslar, Jıl yakta alar kışlarlar. Göz yaşına manıp, atılarımını alıp, Selam eydi kişi kışkaylar. Göz yaşına manıp, atılarımını alıp, Selam eydi kişi kışkaylar. Tағы бір қошылы бізден біледі достар айлағыз. Ара yakın tügel, seninki de kügel. Vay çirkem, vay yanıma. Ara yakın tügel, seninki de kügel. Vay çirkem, vay yanıma. Vay çirkem, vay yanıma. Vay çirkem, vay yanıma. Biz rahmet, Samir. Hadi başlayalım. Rahmet. Mana men seni Alloh bersa, Samir. Olarda baxit hozir. Biz bunday yoshda do'stlar Ol klubidagina jillaydir. Hozir ko'rasiz bunday nima bo'ldi, nima. Barliq ijoddosh bolalarga biz rahmat. Kofe olib kelganlar rahmat. Rahmat yolsun. Samir, Alloh bersa, men seni 25 fevral o'zimning konsertimga chaqirib kutib qolam jillarga birga duet jillaymiz. Ham 12 Rahmat. Silashdikmi? Sizni de chaqiram do'stlar. Konsertga kelingiz 25 fevral ham 12 Bo'ldimi? Biz bir soat bo'yi bosib turgan bo'ji. Problema. Men tog'a jillaymiz labirni. Ha? Tog'a jillaymiz. Aydagiz. Конечно. 12 ko'rish Alloh bersa ham. Do'stlar, biz rahmat, xayrli kech baringizga da. Bugun mishi yashaysiz. Seni yashaysiz, motor itirib yashaysiz. Serzaray Murtazin, Zaliya Panur Rahmatova. O'kinma, o'tganlarga. O'kinma, o'tganlarga. O'kinma, ketganlarga. O'kin sen do'si bo'lib yurib, siringni sutganlarga. O'kinma o'z-o'zingga, kishilarning so'zini har vaqt qadrsin aytib, tur qora ko'zini. O'kinma o'z-o'zingga, kishilarning so'zini har vaqt qadrsin aytib, tur qora ko'zini. Yo'g'altular tabışlar, her kimga da ayrım ayrım
Birleş ol yazmışlar Ukunma özüzüne Kişilerinin sözüne Her vakittadırsın aydım Dur kara gözüne Ukunma özüzüne Kişilerinin sözüne Her vakittadırsın aydım Dur kara gözüne Zarlanma bilgenlerge Barama gülgenlerge Ukun sin dostu bulup yürüp Vəqdələr birgenlerge Ukun mevzuzine Kişilerinin sözüne Her vakittadırsın aydım Dur kara gözüne Ukun mevzuzine Kişilerinin sözüne Her vakittadırsın aydım Dur kara gözüme Her vakittadırsın aydım Dur kara gözüne Rahmet dostlar var özgada Hatırıtır beşik Bağlarga seni beşer gelsin Hamma bizge de Уникаль тавыш иясе Ришат Фазлиахметов. Biz rahmet. Sen sağ olasın. Хәзер игътибар экраннарга. Хәерле кич малайлар һәм кызлар һәм аларның әти-әниләре. Без бүген TKV балалар үзәгендә һәм инде монда балалар белән кичкенә генә әңгәмә корып алырбыз. Шулай итеп, без башлыйбыз. Яу. Сезнең белән Амина Сабирова һәм мин Байбулат дип беләсегез килсә. Менә без бит инде бүген балалы Солянка премиясында шулай бит. Менә син ничек уйлыйсың, менә балалар дигәннән балалар каян барлыкка киләләр? Ну, бу дөрестән дә бик авыр сорау иде. Сөйләшеп карыйк шушы турыда. Әйдәгез. Ну, мин үзем думаю, ул Үзе барлыкка килә. Ал балалар Үзләре барлыкка киләләр. Менә байтыр менә. Хоп, бала. Шулай бит? Ришат Фазлиахметовның бар хатыны, тормыш иптәше. Менә аны кем дип йөртәләр? Тәтә. Линка. Тәтиш. Тәтиш. Hey, Тәтиш. Аның исеме Эльмира? Аны шулай матур дип йөртәләр. Кем дип йөртәләр аны? Режиссер. Эльмира режиссер. Шулай бит? Эльмира режиссер, чөнки ул Ришат Фазлиахметовның тормышының режиссеры, шулай бит? Мәк Эльмира яхшы режиссер. Ул бик яхшы. Бик яхшы, конечно. Сез безне шулай сөйләшеп утыра дип уйлыйсыздыр инде, диме? Милена. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн. Хәерле көн сиңа, хәерле көн. Менә безнең Казанның үзәгендә бөкеләр бар бит инде. Менә шушы бөкеләр теге Назарбаев урамындагы күперне япканга күрә барлыкка килгәндер ул, име? Бар. Менә ничек уйлыйсың, менә шушы бөкеләрне теге бетерер өчен, әзәйтер өчен, киметер өчен нишләргә кирәк? 2 ел кирәк. Беренче 2 ел кирәк. Беренчесе Островскийга. Беренчесе Островскийга, икенчесе? Икенче
Икенчесе Мамадышки тракт. Мамадышки тракт, ие? Мына шушы Островскийга юлны и Мамадышки трактка юлына гарда булдырсалар, бүкеләр бите Казанда. Ие. Бар бит шундай җырчылар Марат Ерулин һәм Эльмира Нагимова. Ие. Беләсең буларны? Ие. Менә алар арасында нәрсә бар, ничек уйлыйсың? Что между ними? У них одно хобби, они поют оба. И вот любовь. Вот так вот. Эльмира Нагимова белән Марат Ерулин арасында Мәхәббәт. мәхәббәт дип уйлыйсың. Ә нишләп? Икеләп йөриләр. Гел икәү йөриләр. Ие. Шулай син күргән бармы аларны? Ие. Гел икәү йөриләр. Ие, давай. Мин дә шулай уйлыйм, конечно. Фирдус Факимов. Фирдус Факимов. Ие, Фирдус Факимов. Бу кем бу? Ул яулык бәйләгән шулай бит. Ие. Яулык бәйләгәч димәк ул кем? Әби. Ай, әби. Гөлназ әби. Гүзәл. Гүзәлем. Ай, гүзәлем. Шуны яулык кигән бит инде гүзәлем. Шулай бит. Ие. Влекут ли мечты небывалые? Мин белмим. Бу шарманка. Беләсеңме шарманканы? Ие. Бу кем бу? Ул шарманка. Бу шарманка? Юк. Бурас. Урыс. Алай әйтмәң инде бу рус эстрадасы артисты дип әйтик инде. Ие. Фамилиясын белмисеңме? Лга башлана. Лев. Лев. Ай, Григорий Лев. Шулай бит? Григорий Лев бу. Бу Леонид. Леонид. Григорий? Леонид Григорьев. Григорьев. Леонид Григорьев, конечно. Ри. Ага, продолжай. Давай. Заринат. Заринат ма? Зарината болеем все. Я не помню, как она поется. Что там резать колбасу. Резать колбасу. Резать колбасу. Шулма? Прикинь, мин аныйман нишаптыр малы половин деп истә калган ул минем. Оказывается, резать колбасу икән бит ул. Мало половин. Яртылар, әс, яртылар. Мин сезгә яратам. Сәйчәсеңме? Ие. Давай син ич, мин карап торыйм. Син ич, мин үземнең менә буш стаканыма карап торыйм. Тәмлеме? Лә. Эш. Рахмәт, Милена. Булды, без чәй ичәбез. Инде хәзер экраннарыбыздан күзләребезне сәхнәгә күчерәбез, чөнки сәхнәбез түрендә Татарстан Республикасының ат казанган артисткасы Эльмира Калимуллина һәм инде талантлы кызыбыз, коллегабыз Наилә Славина. Көтә җир йөзендә җаннар, төн күзеннән качып тиздән атар таңнар. Күңелләрдә әле өзелмәгән өмет, мәхәббәтне саклыйк чылыбызга төреп. Баска эзебездә үссен бар гөлләр, иң кирәкле сүзне әйтсен җирдә телләр. Bir yılmayu jide koyaşın sınışın, Yeneşede bulsun canğa yakın kişi. Yazlar beraber jide, Yazlar salkınlar gider izler. ul her şak bizde üzme, ümitni üzme. Yola koldu
Şakramlarına Yazlar bölek bitlik Şimip salkınlarına Bürülerde ümit tamam deyip duran Yaktı yüreklerge muhtaç bugün dünya Gürlevler ağlar şirnen bitin yuva Savı yavasalar yaratını duyar Köngellerde hali üzülmegenimi Mehabetli saklayıp jılabız hatırı Yazlar Barı bir jider Yazlar Salkınlar gider izler Ul her şan bizde izmer Ümit üzme yazlar Barı bir jider yazlar Salkınlar gider izler Ul her şan bizde izmer Ümit üzme Yazlar Barı bir jider Yazlar Salkınlar Yazlar Beraber gider yazlar Salkınlar gider izler Ul her şak bizde özmer Ümit üzme yazlar Beraber gider yazlar Salkınlar gider izler Ul her şak bizde özmer Ümit üzme Leyla Slavina Tataristan Respublikasının at kazangan artistkisi Elmira Kalimulina hem Naila Slavina. Mene bit köpme күчтәнешләр, köpme жылы алкышлар Элмирочкайма. Siz de şulay çeşek ve eylemi kebek bik şibersiz, bik güzelsiz. Bik zor rəhmət. Eydəgiz. Kime buluşturgan? Исәмсез қадірлі достар, бүгін әлбәттә музыка бәйрәме, балалар премиясы һәм сезнең өчен искиткеч җыр улым. Мин бәхетне күзләренә багам, кочагыма алам, иркәли. Бу дөньяда бөтен ябагымны синдә балам, синдә балам, синдә икән бит. Dayanışım sin bana, hiç tanımaz tatlaşırım. Sin mine yaktı yıllar. Ulan, ulan, ümidim yolculam. Özeller uzak kalır, ak bulsan varır yular. Ulan, zor gözleri aşıp yılmaya ol barda
yasin Disen dünyaga bala tudur iken dünyaya Dayanışım sin bana iştilmaz tatlı jırım Sin benim yaktı yulam Ulam Ümitimsin can жылам Özülür uzak kalır Ağusın barır yulam Ulam Балаларыбыз исән сау булсын, бәхетле булсыннар. Таянышым син маңам, иш танымас татлы жарам. Син минем якты юлам, улам, үмітім син жан жылам, өзілер үзәк қалам. Akbusan barır Şiber, матур, талантлы Эльмира Галимуллина, мың иясы. Рахмет. Менә бит Эльмира Галимуллина һәм Наилә Славина сине дә мактый әле. Менә күрәсеңме ничек кул чабалар сиңа? Наилә килә әле монда. Менә Наилә турында да бер-ике матур җылы сүзләр әйтеп китәсе килә. Наиләбез безнең ул инде шулай ук бик күп санлы халыкара һәм Россия күләмендә үткәрелгән бәйгеләр җиңүчесе. Лауреаты, Мини-мисс Казан 2020 титулы иясе. Мини-мисс Россия 2021 Гран-прига лайык булган кыз. Йылдызлык созвездие татар җыры 2023 премиясе лауреаты Наилә Славина. Әйтеп шыға бетереп булмый бит. Талант дисәң дә талант. Ә менә хәзер сәхнәгә чыгачак Раяна. Yok, килә әле минем яныма. Безнең Ләйлә белән Аслан алар турында досье әзерләгән. Әйдә иң беренче досьены карап китик. Раяна Magic 11 яшь, bir юлы 3 мәктәптә укый. Халыкара мәктәптә гомуми белем ала. Архитекторлар мәктәбендә проектировщикка укый. Музыка мәктәбендә 2 юнәлештә. Эстрада вокалы һәм фортепиано буенча укый. Раяна иң яшь профессиональ визажист. Бу юнәлештә видеоблог алып бара. Бүгенге көндә 2 чемодан бизәнү косметикасы бар. Кул чабый гәлә Раяна Magic. Эйда, Мандарик, молодец. Ты на сегодняшний концерт пришел, да? А играть пришел? Ладно, концерт для Адашев Кардахара. Ладно, не болтай там. Игрек. Мен аңладым, кімнің командасы bu da. Молодец. Так, шундай көтәренке кәйефләр белән сәхнәбез түренә чакырабыз. Раяна Magic һәм Марат Яруллин. Каршы алыгыз. Абыйсы да кил. Әлі кешкада. Что-то вообще ищетіңіз, әйда тауыз керегіз, давай! Gözlerinde
şatlanıp Al şişke altı güllerim Gündüz sular sipkenge Özülür el uzegin Min isine düşkende Al şişke at güllerim Gündüz sular sipkenge Özülür el uzegin Min isine düşkende Şişkelerden taşlarına Zibele buzdurlarım Hislerim taşkan katturu Güngelimde Şeyde bir kakasatlamay Al şişke altı güllerim Gündüz sular sipkenge Özülür el uzegin Min isine düşkende Al şişke altı güllerim Gündüz sular sipkenge Özülür el uzegin Min isine düşkende Diana Magic! Hey! Neden sana da bir top kırıkmış abi? Maratya rolüm Diana Magic! Hayda kullar! Hayda alkışlar! Önemli! Ey rahmet! Rahmet. Hayda kız Diana'ga da bir top kırık. Şul kadar talantlı bala. Bir sakız edi. Sina icadi yumuşlar. Köpkene alda köpkene şunday konsertlarda köpkene jırlar gayasını. Diana Magic! Hayda kız tağı da bir top kırık oluşalık. Rahmet! Beni geç kazan tağı da bir tapkır isen nervesiz barşağızga da. Mine şınlap da birinci tapkırı şunday tamaşada üzüm çıkış yasadım. Bilseniz edi, nendedir özünçəlikli ощущениялар şınlap da. Mine bugün şul kadar talantlı bala ömrümde birinci tapkırı gördüm. Şul kadar talantlı. Allah berse alay bolganda medeniyet bizning yaşar, Tatar medeniyeti alga barır. Sönmez Allah berse. Siz bilasizmi, mine Rayana bilan jırlagan vaqtda nendedir şunday tigi nişig aytırga tilak, şunday reski tilak kelip chiqdi. Alda men aytam şul proyektda uz balam bilan Allah berse chiqish jasarga. Ey, andı günlerinde görürge birsin Xuday Teala. Zor rahmet tağı da bir tapkırı. Yarar köp söylep may çıkarıp bulmuyor. Lütfen birine jırlarmız naverine David. Jırlıyız mı? Bu da bay bir kul şabınız indi pajağınız. Haydi. Haydi kazan birge. Haydi turup basıp boşlar rehatlanıp deyip dalırga beni. Günlerde, yangırlı günlerde Batur yanlarında seni bulganda Yaratılan sıyülerden, ben gibi diyülerden Canım taşıp durganda Minna digen parsin, minna digen yarsin Bekledim şadlığımda, eldesin var yanımda Minna digen parsin, minna digen yarsin Bekledim şadlığımda, eldesin var yanımda Yanlarına gilem, yüreğimde birem Birinlerin sıyem deyip ölçüldü Hislerimle aşam, kıştay bulubuşam Mehbet olsamla ulaşım Deminim bilen minna digen parsin, minna digen yarsin Bekledim şadlığımda, eldesin var yanımda Minna digen parsin, minna digen yarsin Bekledim şadlığımda, eldesin var yanımda Hasan tavuş birine şimdi parçalı Hey, Akgürüş
Zor rahmat. Marat Yarullin. Marat to'xta, Marat. Marat hozir edi. Marat, ilerle. Mana bit ul shun muhabbat, tomoshachi muhabbati. Marat Yarullin. Edi misiniz o? Zaten edi. Kelik ko'ramiz. Neyse qo'l shabalar bizga imi? Mana bit. Edi ko'tarinki kayf bilan. Ilerle. Edi birga. Hop. Bek zo'r rahmat. Ko'tarinki kayflar sizga. Shiqiz ayda. Minikilarga da qo'l shabig'iz endi. Nersa bu? Yo'q, men anlamadım. Neydi de şey turunda söz vardı. Konsert boyu şaşıpışı yerisiz. Biz bek sirli super agentlar. Biz bugün konsert davamında bilişmede sejip en talantlı balаны aşıklarga tiyişbiz. Sen nersa aytmoqchi bo'lasing? Mana bizning sirli chimondanlarimiz. Mana bizning bor ma'lumot beruvchi kirishini o'ta ko'rishi ko'zligimiz. Bu Leyla, benim ko'zlik. Ol televizorni HD formatında qarau uchun. Bu senin eningning chimodani gastrollarga turgirgan. Qizlar, yigitlar tinchlanig'iz endi, tinchlanig'iz. Men shuni sizga aytasi kelar. Bugun endi bizga bolalar orasida eng talantlisin oshaqlar uchun bizga bir nindi dosye da kerakmi? Bizga bir nindi chimodan da kerakmi? Ko'zliklar da kerakmi? O'zimiz ko'rdik biz. Chunki barliq bolalarda bek talantlilar. Yash bo'luna qaramasdan olar endi ko'pdanlar zo'r qozonishlarga erishganlar. Menimcha ular har bir bugun chiqish yasagan bolalar premiyasına layıklılar. Endi mana birgina minut ixtibar menga tog'i bir talantlı qizimizni sahnaga chaqirasiz kelar. Ayza Игорь Крутой akademiyasida o'qiydi. Xalqaro Qozon silgisi, Yıldızlık Созвездие festivali laureati. Minimis Tatarstan 2020. Little Top Model of Tatarstan 2020. Menda inglizcha söylashga öğrendim bu g'aylayla sen devam et. Ayza bilan kim jurlayacak deb o'ylaysiz? Kim jurlay aytali? Tatarstanning ham Boshqirdistonning xalq artisti Aydar G'alimov. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz.
Garmonumda susagan Söyü bulapın onlar koytsın Havalıma yanıdan Ey dağılım koydasının Mın kaydası ey duram Ağlağıyı hem garmonlu Yeşiligimine sağlığam Ey dağılım koydasının Mın kaydası ey duram Ağlağıyı hem garmonlu Yeşiligimine sağlığam Ağlağıyı hem garmonlu Yeşiligimine sağlığam Ayza. Qalaqayım rəhmət. Bəxtli bol. Bak yollar seni. Kiləşəyin motor bolsun. Bugün köp. Ayza. Alqışlar. Qıslarım. Mına şulay. Аларга карайсың да тормыш дәвам итә дип шатланып куясың. Дусларым, бүген уйлап карасаң, бушка үтмәде бу көн. Бик мәгънәле, бик матур булып үткән көн дип күңелдә калачак. Мына телевизор караучыларга да сәламнарыбызны җиткерик. Залда отыручыларга да рәхмәт. Беренче рәттә балаларга рәхмәт, ата-аналарга рәхмәт, оештыручыларга рәхмәт һәм бүген катнашкан әлбәттә җырчыларга да безгә дә рәхмәттер дип уйлыйм. Балаларны саклыйк, яклыйк. Аларга үрнәк булыйк, терәк булыйк, кирәк булыйк. Киләчәгебез алар кулында. Җырлыйк, бергә җырлыйк. Яраткан җырларым берсе Роберт Аби Миңнуллин, Илгиз Закиров. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта. Ничек ташлап идең, ничек ялгыз идең, Сүн буенда үскән талларны Агач чишмәләрдә Белмим нишләргә Ташлап китә алмамаларны Китсәм туган яктан Җиттән бәхет тапмам Яшәрмен гел җанны телгәнләр Җырлыйм туган якта Җырлыйм сезнең хакта Ваеннарым белән бергәләр Җырлыйм туган якта Җырлыйм сезнең хакта Ваеннарым белән бергәләр Yalashırlar indi, yaralashırlar indi Min tallarga tuğun diyerlik Eğer gitsem alar, Üyenkiler tallar Gidecekler mina yarık Gitsem tuğan yaktan Cidden bäxet tapmam Yaşarımın gel canlı tilgələr Jırlayım tuğan yaktan Jırlayım siznin haqtan Vayınlarımı bilən birgələr Jırlayım tuğan yaktan Jırlayım siznin haqtan Vayınlarım bilən birgələr
Üsken şuşa Jirnin min bir koşa Kiterge di qanatqana Qayğı şatlıqlarım Şatlık sığışlarım Şibermezler tuğan yağımından Gitsem tuğan yaktan Şitten beti tapamam Yaşar mengel canlı dilgeller Jarlayım tuğan yaktan Jarlayım siznin hakta Bayınlarım dillen bir geller Jarlayım tuğan yakta Jarlayım siznin hakta Bayınlarım dillen bir geller Bayınlarım bilen bir Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті Айдар Ғалимов. Біз яратқан, hürmet еткен Айдар Ғалимов. Шын көңілден. Бек шат болдым. Айса дегеш, айгезе деген көкті аяңғыры. Яратып, hürmet етіп. Айзаға ұңғышылар тәйік. Рахмет, бірге. Айдар Ғалимов. Hürmetli tamaşaçılar, bir kim bir koya aşıkmay toktağız. Min нәрсе әйтәс килә, шын күңелдән зур рәхмәт. Шушы проектның режиссеры, сценаристы, безнең белән һәр вакыт үз мәхәббәтен биреп эшләгән, безне күтәргән, хәйр фатихасын биргән Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Гөлназ Сәфәровага кул чабый гәлләр. Гөлназга бик зур рәхмәт анарга. Инде мин нәрсә әйтәс килә җәмәгать. Инде барлык катнашучы балаларны сәхнәгә чакырам. Килегез, һәм инде залда утырган балаларны да сәхнәгә чакырабыз. Бергәләп Бал Солянка премиясының гимнын бергәләп башкарый әле. Чыгыз әле бирегә. Килегез әле. Ой!
Балалар премиясы 2023 ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Меня Аслан.